دوستان عزیز با مخلصان گشتین ملی، واقعا هم فضای ایدانه، زیبایی طبیعت، رسم و آیین و عنعنه های اجدادی گرد دستارخوان پر از ناز و نعمت در فضای متنتن عید گشتین ملی، مردم مهمان نواز ناحیه خاولنگ به عید حقیقی گشتین ملی باز هم شهامت دگرزم کردند و در چراگاه ببینید که چگونه الوانجی موجی صنعی خود هواداران و موسیقیدان و پیران برنادل همه با دست و دل گرم شکر از فضای آباد و آزاد وطن محبوب ما که امروز هم ما ورزش های سنتی خود رو هم در سطح بلند تجلیل میکنیم. در ناحیه خاولنگ با ابتکار رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خاولنگ، فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری و صاحبکاران انفرادی این منطقه مسابقه کشادی جمهوریوی اوی به گشتین ملی برگزار گردید که در آن بیش از 700 نفر ورزشگران از تمام منطقه تاجیکستان و جمهوری ازبکستان و فدراسیون روسیه شرکت ورزیدند. مدینه رستم اولین شده در سبقت انفرادی خود غلبه را به دست آورد و این بانوی با هنر ناحیه واسع از جماعت دهات کدوچی به گرفتن انعام اولین مسابقه شرف یاب گردید. و برای بررسی این موضوع و برای شرح مفصل سبقت های انفرادی ما کارشناس کاتب گنرالی فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری جمهوری تاجیکستان عبدالله سید خواجه‌اف را به استودیو دعوت کردیم که شما را خوش آمدید میگویم. سلامت باشین. و امروز هم ما با همراهی عبدالله اطراف نیروسنجی های پهلوانان معروف تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیون روسیه در این میدان بانفوذ گشتین ملی گشتینگیری ناحیه خاولنگ حرف میزنیم. و الان ما بانوان را میبینیم عبدالله که بسیار یک توجه خاصه به گشتین داشتند. در این مورد شما چی نظر دارید؟ بله، چخیلی که با همگان معلوم است امسال در میدان ها چخیلی دیدیم با مثل شاهد قلندر و دیگر پهلوانو نکه دختر پهلوانای تاجیک بسیار با چشم رسید. حالا که دختران ما با نمود گشتین ملی ذوق و شوق بسیار رغبت زیاد دارند. این هم نگفتن نموند که هر یک در مسابقه های بین المللی هر یک دسته که دسته بانوان دارد با مسابقه راه داده نمی شود. از این لحاظ ما باید کوشش کنیم که دختران پهلوانان را زیاد کنیم که در چه گشتین سامبو باشه و چه در گشتین زودو دسته تاجیکستان نکه راه خود را بیابد. و با این خاطر هم در مرحله اول در گشتین ملی هم امکانیت داده شد که بانوان نورسانی که سینشان از 12 تا 15 ساله بودن به میدان آیند و بیشتری پهلوانایی که با گل دختران اینجا هنرنمایی کردن اصلا خود میزبانان بودن. فکر میکنم پهلوانان نورس ناحیه خاولنگ که در رقابت ورزشگر بانوان هم شرکت ورزیدند. و باز هم توجه رو دیدیم که از ناحیه جیهون شمس‌الدین شاهین و باز هم برخی از ناحیه های دیگر ولایت ختلان هم در سبقت های نورسان شرکت ورزیدند. این به چه کدام خاطر است؟ بله، ما طول یک هفته پیش از این که مسابقه بگیم خطا نمیکنیم، پیش از این چهاربینی با همه ناحیه ها با همه منطقه ها اعلاننامه خود را روان کردیم که چی بانوان چی جوانان همه با این مسابقه سفربر کردند که جوانان و نورسان یک شوق و ذوق زیاد پیدا نمودند. نیم بعد مسابقه ما فدراسیون گشتین ملی به نظر گرفته است که با قطار جوان پسرها جوان وزنهای جوان دختران را وارد کنیم که بین بانوان سبقت ها آغاز گردد. بله، کمیته تدارکات مسابقات خیلی با نفوذ ناحیه خاولنگ واقعا هم امروز در هماهنگی با همان مربیان ورزیده و همچنین داوران یک چهاربینی تشکیل کردن که بررسی این در 10 ساله آخر بار نخست بود که چنین تعدادی شروکچیان ورزشگران نورس هم بسیار با یک روحیه بالیده به این مسابقات سفربر شدند و هر یکی آنها با انعام تحفه های ارزنده کمیته تدارکات قدردانی می‌گردند که این فکر میکنم در رشد گشتین منبعه مملکت بسیار زمینه میگذارد. در خصوص مهارت مدینه چی نظر دارید؟
мадинаро рости гап бори дуюм ё сеюм бор аст мебинем ки дар даври шононе баромад мекунад бисёртар бо писарон қувозмӯӣ мекунад яъне ки бо писарон ҳам қувваш мерасад яъне ки маҳорати хуб нишон медиҳад ояндаш боварӣ дорам ки варзишгари хуб мешавад ва ин ҳам сабаби яъне кам будани рақиб аст чун бонувони наврас ки кам ҷалб мешаванд дар гӯштин дар вазни мадина бале маҷбур аст ки бо писарон гӯштин гирад ва табиати зебои ноҳияи ховалин як фазои хеле мутантан як шаҳомати бузурги варзишҳои суннатӣ бисёр хуб таҷассум ёфт баростӣ имрӯз ҳам давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои эҳёи арзишҳои суннатӣ бештар мароқи зиёд зоҳир мекунанд ки дар деҳот яъне дар минтақаҳои дурдасти кишвар гӯштини миллӣ бештар талқин шавад ин корро ҳам сарвари муаззами миллат чун соли 2015 ҳам дубора ба масъулин таъкид карданд ки дар ҳамин раванд на танҳо дар тантанаи наврӯз балки дар ҷашнҳои милливу давлатӣ гӯштини миллӣ бештар баргузор гардад дар сатҳи баланд ва ин албатта фикр мекунам барои худи ҳам духтарон ҳам писарон ҳам оммавияти варзиши суннатӣ як заминаи дигар аст бале ва мадина ки алон мебинем ба даври баъди роҳ хат мегирад аз нигоҳи шумо алон рақибаш ҳам дигар шуд баъди ин таваҷҷӯҳ аммо дар истифодаи амалҳо фикр мекунам ягон саҳлу иштибоҳ ҳам надорад бале бале аз рӯи қабҳои яъне ки гӯштингир мегӯем ба забони русӣ захват қабҳошам монанд аст ба яъне ки ба паҳлавон маълум мешавад ки тамринҳои хуб гузаштагӣ аст яъне ки паҳлавони тасодуфӣ нест воқеан ҳам мо мебинем ки ҳангоми доштан як кӯшиш ва таваҷҷӯҳи дигар дорад ки аз боло рақибро ё камарбанди ҳарифро ва бештар ба ҳусули сарҳекит ва дақиқан инҷо ҳам дигарбора собит сохт мадина бонуи рустам ки нафари тасодуфӣ нест ва зуд соҳиби ҷоиза тӯҳфаи ифтихорӣ мегардад воқеан ҳам намунаи ифтихор ҳаст писарон бисёр ҳам мехоҳанд ки бо мадина бештар нерӯ санҷанд боз як партофти хеле ҷолиби мадинаро дидем ки инҷо ҳам дилшодзода аз искандари убайдулло аз ноҳияи данғара ҳакамӣ карданд ва дар хусуси шаҳомат бубинед ки имрӯз бисёр ҳам месазад мо шукр кунем аз ин ватани маҳбуб аз кишвари озоду бисёр ҳам рушд ёфтае ки варзишҳои суннатии мо ҳамеша талқин мешаванд имрӯз ҳам дар ҳақиқат боиси сарфарозии ҳар як фарди тоҷик аст ки мо баростӣ чунин шаҳоматро чунин тантанаро на дар кишварҳои ҳамҷавор балки дар сайёра дида наметавонем дар ягон гӯштин чунин нуфуз ва шаҳомати бузурге нест ки беш аз 50 000 нафар мухлис ин сабқатҳоро тамошо кунад ва махсус дар ноҳияи ховалин ҳамин нуқта ҳам дарҷ гардид ва ин собит кард ки воқеан дар ҷаҳон маҳбубият ва боз ҳам ҷалбу оммавияти варзиши суннатии мо ҳамтон надорад ва дар хусуси рақобати паҳлавонони дигар чӣ назар доред ки аксари онҳо чунки сурат маҷлис нест ё бо ислоҳи протокол ва дар маҷмӯъ ин анъанаи мо фикр мекунам ки дар оянда ислоҳ мешавад бале чӣ хеле ки мо дар навор мебинем абдуллои ориф зиёда аз 5-6 карат чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон дар вазни худ байни наврасон ва ҷавонон бо либоси сурх баромад карда истодааст як камбудии паҳлавонони мо ҳамин аст ки бо либоси яктаки гӯштини тасдиқ намуда баромад намекунанд мо баҳогузорӣ карда наметавонем ин лиҳоз иш бо либоси самбо аст уш бо либоси дигараш бо либоси зудо ишам яке аз беҳтарин паҳлавон аст дастпарвари мактаби варзишии шаҳри душанбе мебошад ки устодаш обидов мебошад иш аз шаҳри кӯлоб дастпарвари мактаби варзишии шаҳри кӯлоб устодаш хусрав шоиф мебошад фикр мекунам ки мо дар раванди нерӯсанҷиҳо дар талоши паҳлавонон боз ҳам афзалиро мебинем боз ҳам як бартариро хоҳем дид
چون به مرحله اول توجه میکنیم اینجا هم نفران کم تجربه به میدان میآیند. این هم یک فلسفه خود رو دارد یا چگونه؟ بله، این بسیارتر این از آن وابستگی است که از حد زیاد ورزشکار زیادی بد بود. ما هم جفت‌های موافق رو پیدا کرده مشکل‌تر بود. این در ساعت اول. بله، ساعت اول بعدا خوبتر زیاده از 700 ورزشکار در اینجا حضور داشت، از جوان تا نورس تا کلان. رقابت پهلوان شهر دوشنبه و شهر کلوب مساوی انجام یافت. هر دوشم پهلوانای در وزن خود بهترین به نظر می رسند و واقعا هم امروز میبینیم که کمیته تدارکات با اون افرادی که در مرحله اول سبقت ها رو هم مساوی انجام دادن، باز هم این تحفه های مخصوص به آنها تقدیم کرد. این فکر میکنم باز هم یک واسطه روح بلندی پهلوانان می شود. و الان این مسلم بیک بله، مسلم بیک این از ناحیه جیهون اگر اشتباه نکنم در چمپیونات جودوی کشور هم هنرنمایی خوب کرد و پهلوان خیلت سفید داشته از ناحیه شمس‌الدین شاهین محیدین طالب نام دارد. بله، هر دو پهلوانی شناخته می باشند. در وزن‌های خود در بین جوانان و نورسان غالب مسابقات جمهوری گشته و مسلم الان همون بیشتر به اصول سر کتف رجوع دارد. این حالت رو ببینیم، طبیعت رو ببینید، فضا رو نگاه کنید که چگونه بسیار هم پسندی نه تنها مردم تاجیکستان، اینجا هم در مصاحبه با ما هم استانیسلاو ریتینسکی، والری اندویتسکی و چند تن مهمانان دیگر هم این لحظه خیلی مساعد به مسلم نصیب شده. بله، با اصول سر کتف واقعا هم یک محبت خاصه به کشتین به ورزش های ملی ما خوب به نظر می رسد. ما هم برمیگردیم به رقابت بانوان. البته برای ما از میان 700 نفر اشتراکچی، هم دختران، هم نورسان، هم جوانان، بزرگسالان و بعدا هم سابقه داران مشکل تر است، چون در این روند که کار چون این صورت میگیرد ما هم ضرور میشماریم همون یک لحظه یک فرصتی را کوتاه مشخص از تنظیم و بینندگان منظور کنیم و بعدا رجوع کنیم به سبقت دیگر. گل دختران اینجا البته کم نبودند، از یک دور به دوری دیگر اینجا هم شاهد قلندر و باز بانوی شهر ترسونزاده اصلی مومین و هم راه خط گرفتند. و نبودن صورت مجلس البته با تحلیل امروزه ما، با شرح مختصر امروزه ما تا اندک مانع یا مشکلی هم های ایجاد کند، اما فکر میکنم اینجا همون رفتی سبقت ها، باز هم شهامت میدانداری و باز هم نیروسنجی های جالبی هم گل دختران و جوانان انعکاس شدنش مهمتر است. اینها رو معرفی میکردید. جامی حسن با یک تک سفید جامی حسن بباشد. ایشان پهلوانی شناخته بسیارتر در مسابقه های دیگرش هم در مسابقه های جمهوری بسیارتر به چشم می رسد و حسابی بسیار بودنشان معلقه فامیلشون در یاد نداریم، چون در این پهلوانی شناخته می باشد. جامی حسن جایزه دار مسابقات قهرمانی جهان در سامبو است و چند کرد استادی ورزش جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو، استاد ورزش درجه بین المللی. بله، عنوان های شایسته هم دارد. در چمپیونات آسیا هم 3 مرتبه با جایزه های افتخاری شرفیاب گردیده است. اینجا اکنون یک جهت فرق کننده عبدالله من فکر میکنم اینجا با این نوبت نگرفتن هم وقت، هم وزن، هم سین و سال در گشتین ملی ما الکی عنعنه شده است، رایج است. و برخی با اون نظرن که این را ما با تنظیم دراریم. شما هم چون کارشناس در این روند چی نظر دارید؟ فدراسیای گشتین ملی اقدام گرفته است که من بعد مسابقه هایی که نه تنها مسابقه بلکه دورشان هایی که در شهر و ناحیه ها برگزار می‌گردد، اولین که با اجازت فدراسیای گشتین ملی و مقامات نکه دخلدار همون ناحیه برگزار گردد. دوم اینکه به سر و لباس گشتین ملی که معرفیگر دولت ملت میباشد برگزار نگردد. سوم اینکه
бо як вақти муайян ва бо довари таҷрибадор, яъне бо довароне ки аз ҷониби Федератсияи гӯштини миллӣ тасдиқ гардиданд, мусобиқаҳо баргузор карданд. он гоҳ як низоми дуруст дар кори федератсия боз ҳам бештар мегардад ва мо ба хотири боз ҳам оҳиста оҳиста ба марҳилаҳои сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ кардани гӯштини миллиро бояд аз худи ҳозир пайдо созем. ба раванди сабқатро алон чӣ гуна баҳо медиҳӣ ки мебинем ки ҷомеи ҳасан ки амалҳои хубро иҷро намуда истодааст, аммо бенатиҷа 3-4 маротиба амали усули аллакай ин дигар қувозмӯй аст ва ҷомеи ҳасан ба гилеми дигар коргардон ҳам як назар кард. На бале ин паҳлавони дуруст бале худи ҷомеъ бале якчанд маротиба амалҳои хубро иҷро намуд, аммо бенатиҷа. ҳарифшам як паҳлавони шинохта аст, паҳлавони пуртаҷриба аст ҳарифшам. мебинем ки боз ҷомеи ҳасан руҷӯъ мекунад барои ҳаракати дигари сари китф. дар фаъолияти ҳунарнамояш ҳам ҷомеъ бештар ба ҳамин самт руҷӯъ мекунад, яъне бештар ҳам таваҷҷӯҳ мекунад. аммо рақибаш ҳам бисёр як фурсати муносибро аз даст дод. чаро то бо охиринро истифода карда натавонист? аз ҳисобе ки ҷомеи ҳасан ки аз мувозинати худ баромад, усулро то охир иҷро накард ҳарифи вай. ҷомеи ҳасан худро аз по афтонд, аз ҳамин лиҳоз амал иҷро нашуд. рақобат акнун бенатиҷа мусовӣ анҷом меёбад. боз ҳам як ҷиҳати фарқкунандаи ин мусобиқаҳои анъанавии гӯштини миллии суннатӣ мусовӣ хотима ёфтани рақобатҳост ки ин ҳам аз қадимулайём мавҷуд аст. таърихи 5000 сола дорад гӯштини миллии гӯштингирӣ ва дар ин раванд оҳиста ва ба тадриҷ ҳам рафти сабқатҳо боз дигар мешавад. паҳлавонони вазнашон андаке гарон андари майдон мешаванд. то ба маърифии онҳо ҳамчун фурсатҳо фароҳам шуданд ва мо дар 4 гилем ки рақобатҳо пушти сар шуданд, якбора аз ин минтақа ба минтақаи дигар ба гилеми дигар гузаштем ва боз ҳам Дилшодзода довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи Ҷаббор Расулов инҷо ҳакамӣ мекунад. аммо бибинед ки ризогии худи паҳлавонон инҷо муҳим аст. яъне паҳлавоне ки мехоҳад сабқатро идома диҳад ву ҳарифаш баръакс, инҷо ҳам боз дар ниҳоят чӣ хулосагирӣ мекунед шумо? ба фикри мо доварон бошад дар қувозмоии давришонагӣ зиёда аз 10 дақиқаи соф кифоя аст. ва дар шоҳҷоиза андаке дар шоҳҷоиза ба маъмулати 15 дақиқа. мо дар шоҳиди ҳол будем ки дар ноҳияи Темурмалик деҳаи Чилча Хуршед Маҷидов бо Амирхон Шорухов 42 дақиқа қувозмоӣ намуданд бенатиҷа. ин барои ҳам тамошобин, ҳам барои мухлис, ҳам барои довар ҳам барои никос, бале ин як мушкилӣ, як хушҳол намекунад. дилгиркунанда аст. бале 42 дақиқа ба вақти тозаи Сония Санҷ бигирем 20 дақиқа қувозмоӣ намуданд. Сония Санҷ дар дасти ман ҳар як дақиқаи истеда гирида ҳисоб кардам 20 дақиқаи соф қувозмоӣ намуданд. аз рӯи вақти ҳамагӣ вақт 42 дақиқа қувозмоӣ намуданд. ки ин бисёр вақти тӯлонӣ аст. тамошобинро дилгир мекунад. дар ягон гӯшини дунё чунин ҳолатҳо ба амал намеояд. вале ба варзишгарам як фикр мекунам, як чӣ мегӯям нагрузка мешавад, як вазнини бештар мешавад. бале гулдухтаронро мебинем, яке аз шаҳри Боғтар, дигаре аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин. рақобат доранд, тантана, садои мусиқии ҷолиб, фазои дона, табиати хеле зебову нотакрори диёри Ховалинг ки бисёр минтақаи сайёҳӣ ҳам маҳсуб меёбад. чун мухлисони сершуморро ҳам дар майдони гӯштини Ховалинг дидем ва оҳиста оҳиста, чун гуфтем дар хусуси камтаҷрибагии бонувон ҳам, яъне имрӯз ки истифодаи усул аз ҷиҳати касбӣ нуқс дорад, дар ин радиф чӣ фикр доред? нуқс доштани усулҳои аз ҳисоби
کم تمرین نمودن است، یعنی که تقلید اصول کم به نظر می رسد. و در مجموع به خاطر آنه که دختران بیشتر جلب شوند اکنون این حالت ها بیشتر صرف نظر می شوند. بله بله، باید بیشتر ما جلب نمودیم جوان دختر. اول درجه جلب نمودن لازمش خودی هیئت دسته های شهر و نواحی مملکت را میانی بانوان و محمد رضا قوتوف را میبینیم که ورزشگری خیلیتی کبود داشته از شهر دوشنبه است. و باز اکنون رقابت ها اندک رنگی دیگر میگیرند، جالب تر میشوند. پهلوانان الان در کدام مرحله اند از نگاه شما؟ پهلوان در مرحله اول است، یعنی که سبقت یکمی قوتوف میباشد. قوتوف رو ما در بین ورزشکاران اعلان نمودیم که با قوتوف خوازمایی می نماید. از سه پهلوانی که پیدا شدن طبق انعنه قوتوف همین پهلوان رو انتخاب کرده و خوازمایی نمودند. این پهلوانی شناخته است، این بین جوانان و نورسان غالب جایزه دار مسابقه جمهوری گشته است. از نمود گشتین ملی. از کدام ناحیه؟ از ناحیه فکر میکنم از شهر دوشنبه است. ورزشکاران شهر دوشنبه همین زیادتر بودند. از ناحیه از تمام منطقه تاجیکستان بررسی بیش از 700 نفر ورزشگر در تاریخ گشتین ملی باری اول است. واقعا هم گشتینگیر هم مخالف و تماشابین باری اول است که این خیلی به چشم میرسد. فضا هم بسیار فضای ایدانه بود. ببینید طبیعت اینقدر میدانی وسیع بیش از 50,000 نفر باز هم علاقه فراگیری بیشتر رو میتواند در همین منطقه باز خودی مسئولین به نظر گیرند. در آینده هم فکر میکنند چون این تنتنه ها رو در ناحیه های کوهستان دوردست برگزار کنند، مردم باز هم محبتش با ورزش های سنتی بیشتر می شود، گشتین ملی عنعنوی می شود. این بسیار هم پهلوهای خوبی خود رو درست. قوتوف که می بینیم در چمپیونات آسیا، در چمپیونات تاجیکستان، در مسابقه های مختلفی بین المللی تجربه خود در رشته جودو تجربه خوب بین 26 دولت کشتین کورش برگزار گردید. جامی ازبکستان، جنوبی ازبکستان برگزار گردید که جای اول روش خود نمود. در الترمیزی بله، این مسابقه عنعنوی با شکوه کشتین کورش است و پهلوانان ما در این مسابقات هم در همان عرفه جشن نوروز بود. بله در وزن 60 کیلوگرم غالب جای اول گردید. یعنی در گشتین کورش، در جودو، در گشتین ملی هم پهلوان ما خیلی یک تجربه غنی دارد. اما رقیبش که ببینید نسبت به او اونقدر شناخته نیست، به هر نوع خیلی توجه دارد، خیلی استادگی دارد. بله، استادگاری کردنش علاقه من مهارتش را دیگر باره ثابت میکند. شاهده این بانوی که نماینده ناحیه شمس‌الدین شاهین بود، با شاهده رقابت دارد. اما تجربه اش نسبت به شاهده کمتر است. این رو هم ببینید با آسانی شاهده ثابت کرد. یک حرکت، یک پرتافت خیلی بهتر رو هم سامان داد و داور از ناحیه تاجیکا بود محمدی سمندری محمدی برعکس. بله. توسطی ببینید که طبیعت، فضای جالب، این حرکت ها، نمایش هایی که پای در پای از حالت تکرار منظور میگردد در حقیقت هم جالب توجه است. و بیاید این هم ثابت کنیم که باری اول هم در همین موضعی دور از مرکز ناحیه برگزاری چنین مسابقات فکر میکنم بسیار هم شایسته افتخار و احسن و ستایش های زیاد است که امروز یک الهامی هم برخورداری از فضا، از طبیعت ناتکرار دیار همیشه سبز خاولین و با چنین وسیله هم ما ورزش رو تلقین میکنیم و برای تماشابین و برای پهلوانان هم بسیار هم یک فضای ایدانه تشکیل کرده شد.
و در جریان سبقت هم الکی بیش از 700 نفر ورزشگر با خوراک گرمی نصف روزه تامین شدند. در همین ردیف زود این لحظه ها هم واقعا مد نظر بود و قوت هنرنماییش برای آنقدر مقبول نیست، چون بیننده این رو هم خود حس میکند. شما چی فکر دارید؟ راستی گپ گفتم که هم حریفش هم پهلوانی پرتجربه است، پهلوانی هستی عادی نیست. حقداد بود یک لحظه که ما رو اکنون ترک کرد، یعنی ببینید که بالای تبچم یک سبزه فضای خیلی جالب و دیدنی و بسیار هم طبیعت ناتکرار که اینجا هم بالای کد نشستنی برخی از مهمانان باز هم اینجا اگر برخی باز هم به تماشای گوشین آید، برخی دیگر هم از همان منظره های استراحتی و سیاحی ناحیه خوالنگ خوب برخوردار شدند. گل دختران که دیگر باره دعوت شدند کسبیتشون آنقدر به طلبات گوشین ملی جوابگو نیست. بله. شما در خصوص رقابت این دو بانو چی نظر دارید؟ دونو خیلی که همگان معلوم است بانوی با لباسی سفید کم تجربه می باشد، بانوی که با یک تکی کبود قوازمایی میکند از روی داشتنش معلوم است که کم و بیش در تمرین ها اشتراک ورزیده است. شاه جایزه 4 مکافات یالی автомашинаи сабукрави тамғаи хориҷӣ барои паҳлавонони ғолиби ин майдон таъсис дода шудааст ва кумитаи тадорукот дар раванди сабқатҳо чун гуфтем ки бисёр ҳам аз ин ҳам мукофотҳои дигарро боз ҳам таъсис доданд ки ҳар як давр ба худ боз ҳам тӯҳфаи шоиста боз ҳам мукофотҳои хеле қиматнокро дар бар мегирифт. ба бонувон руҷӯъ мекунем чун маҳораташонро اینجا هم باقیف سهراب یا علی غلبه به دست آورد در گلیم دیگر. همه آنها را به اهلیک چون توجه کردیم حالا به میدان می آید اهلیه مومین و بانو اصلا زاده جماعت دهات دهنه کلاب شهر است و این زمان در شهر ترسون زاده اقامت می کند. اهلیه مومین و یکی از شهرهای خیلی معروفی کشتینی جودو و ملی تاجیک در میان بانوان. در برابر شاهده این بانو هم جایزه داری مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا در رشته جودو است. اگر اشتباه نکنم در تایپی چین یا مکان ترپی چین. باز ببینید حرکت خیلی خوبی اهلیه مومینه و گل دختر شهری ترسنزاده بسیار در اینجا لحظه هم موفق شد. دیگر جای وصف و ستایش هم نیست براستی. ببینید چگونه طبیعتی ناتکرار مردم رو ببینید، بسیار هم فراغت رو ببینید، تنه رو ببینید، در حقیقت هم زیبا جالب. کس از این لحظه های هم قوه آزمایی و هم گوشتین و هم مسابقه و هم فراغت حلاوت میبرد. بله. حالت های تکرار رو میبینیم زود که از یک گلیم باز هم خسرو شایف داور درجه جمهوریوی اینجا هم حکمی میکند. اکنون آهسته آهسته اما به مرحله دیگر میگذاریم. پرتوفت قوت و حلال بین‌الملل گرفته شد. این لحظه رو اگر ما پیدا کنیم و دیگر باره منظور کنیم. بله، تشکر به کارگردان فیروز بختی بگفت این حالت رو از دیگر گوشه میدان پیدا کرد، به ما منظور نمود. و کوپروگ یا با اصطلاح اجرای بله کوپروگ در کشتین ملی ممنوع است، حلال، یعنی که حسابیده می شود. و دو چهره دیگر رو میبینیم اینجا. ایرج پهلوانی عبداللهیف شهر دوشنبه و محمد رحیم سرخانوف ناحیه همدانی، یعنی که پهلوانی شناخته می باشند. خیلی که به همگان معلوم گردید در مسابقه عبدالرحمن جامی
ناحیه عبدالرحمانی ناحیه عبدالرحمانی جامع سرخان محمد رحیم سرخانов با دادف عارف برای شاه جایزه و با خوبی‌های نهایی برآمدند، اما سرخانов از حریف خود یعنی از دادف شکست خورد. دادف مقام اول را صاحب شاه جایزه گردید و جای دوم رو سرخان محمد رحیم اشغال نمود. منظر رو تماشا کنید بروسی 10 مرتبه که اگر این لحظه ها رو ببینی هیچ چشمت از این طبیعت زیبا کنده نمی شود و همه ببینید که زیبایی طبیعت هم سیاحی و ورزشی و هماهنگی و جلب و فلسفه گشتیری ملی و ببینید که بسیار هم زینت بخشنده است براستی. و ایرج و محمد رحیم هر دو تلاش دارند. چی توصیه میدادید برای صورت افزایی، برای اندک جالب صورت گرفتن رقابتی آنها؟ اما ما با گلیم دیگر گذاشتیم. هر دو پهلوانی شناختند، هر دو در مسابقه جمهوری در یک وزن برآمد میکنند، که وزن تا 73 کیلوگرم در گوشتین زود و در گوشتین ملی باشد تا وزن 70 کیلوگرم آزمایی می نمایند. از روی نظر معلوم است که سرخانов بسیارتر اصولها را اجرا میکند و در خصوص اکنون شاهیده باز هم زود گله میوز می شود. بله، اکنون شاهیده دیگر باره غلبه را در این میدان به دست می آورد، به مرحله بعدی می براید و یعقوب جان باقیوف یک چهره دیگر با علی باقیوف ها. بله، هر دو اما اینها از دیگر منطقه. بله، باقیوف یعقوب جان از ناحیه وان می باشد و باقیوف علی باشد از ناحیه رودکی. و پرتافت محمد رحیم سرخانov فکر میکنم اونجا حلال بود. دیگر بار هم کارگردان و لحظه را منظور کردن، اما باز هم حرکت دیگری شاهیده را میبینیم در این جریان که خیلی بهتر هم بود. پیر و برنا، سابقه داران، جوانان، اشخاص گوناگون جامعه امروز هم در این تنتنه ایدی با شکوه گوشتین ملی خاولنگ شرکت داشتند. و هر دو ارزندن ورزشگر خیلت کبود داشته از ناحیه ونج است یعقوب جان باقیوف و سلاله پهلوانی باقیوف ها در رودکی خیلی شهرت خاصه دارد. معروف ترین سلاله در تاجیکستان به حساب می رود و سهراب باقیوف با خلعت علی باقیوف معذرت سهراب بود، هم سهراب هم علی هم ابوبکر، سه برادر فرزندانی اشتراکی بازی های المپی رستم باقیوف. بله. چرا موفق نمیشن از نگاه شما؟ ببینید که کشمکشی هایی که دارند برای داشتن یا آغازی کوشش ها سرچشمه با وجود آوری همان لحظه هایی که اصول ها رو باید عملی سازند. از لحاظی که در گوشتین ملی یعنی که دورشانه آگاهی داده نمی شود، پهلوانان دل خواه داشت می دارند، یعنی که هر یک داشتن خاص دل خودشان را اجرا میکنند. از این لحاظ اصول اجرای اصول کم ترک دشوار می شود. بله، دشوار میگردد. چون این لحظه ها را باید ما شرح دهیم. بله. یکی از سببش همین است که پهلوانان با خاص دلشان داشتی خود را میگیرند. و سفر پهلوان این کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه خاولینگ است. قبلا پهلوان شهرتیار بود. بله. و اندک توقفی که داشت امروز هم 39 ساله است و برابر اشخاص برامند نیرو سنجی میکند. و برگشتیم و با این گلیم دیگر به سبب نیست. نوکک درباره اینها حرف زدیم. یعنی اینها یقین میدانند که آگاهی نمیگیرند. بله. به همین خاطر وقت رو کشال میدهند. چی طرز و ترتیبی که خاص دل خود است در میدان. انا همین نقطه ها باید در آینده هم از جانب فدراسیون گوشتین ملی به نظر گرفته شود در یک جایگی با کمیته های مربوط به ساحه. در حالت لازمی ما خیلی که معلوم گردید پهلوانانی که حالت پولک رو میگیرند و مثل عادل سفرов که از قوزمایی
نه با درنگ روزیان و مساوی نه با مغلوبیت روزیان. در اون حالت ها ما آگاهی رو ضرور میدونیم، پهلوان رو از خودمون خارج مینماییم. بله، چون خلاصه گیری ها باید باشد. سفر هم در این گله ما باری دارم که حالا ما همون فرصت رو پیدا میکنیم، بی توجه میکنیم. پهلوان 39 ساله ناحیه خاولین غلبه نوبتی خود را هم صاحب شد. ببینید که در یگان نوع گوشتین و نوع ورزش چون این محبت بروسی نیست. ببینید از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 بگو یگان نفر میدان را ترک نمیکنند. انا همین شهامت اولت تا به آخر باقی میماند. بله. بسیار صداقتمندی به گوشتین ملی گوشتینگیری زیاد است. میرزا جمیل رمضانوف غالبی جامی پایتخت، غالبی شاه جایزه با حریف خود قوزمایی میناماید. چلی که به همگان معلوم است میرزا جمیل در وزن 73 کیلوگرم گوشتین زودا در نکی وزن خود نکی قوزمایی می نماید. اینجا اکن پرتافتش هم خیلی جالب بود. در سبقت اول غالب برآمد. باز با حریفان دیگر با شکل عنعنوی ما اعلان می نماید که با میرزا جمیل قوزمایی حریف خود را یافته قوزمایی را دوام میدهد. این هم یک عنعنه، یک رسمی قدیمه گوشتین ملی به حساب می رود. همین از ترتیبی میدانداری در عنعنه های سنتی. و یعقوب جان باقیوف این سرباز قطاری که در برابر ادای خدمت وطن مادر باز هم میدانداری میکند، اما در این مبارزه هر دو پهلوان باقیوف ها موفق نشدند. بله. و باریزاگی یکدیگر، البته باریزاگی طرفین از یکدیگر جدا میشوند. قوزماییشان با نفران دیگر صورت میگیرد. در نوار سید مختار رسولوف با رحمان علی شریفوف خطونه کنم. بله، از ناحیه رودکی. هر دو پهلوان شناخته می باشند که در مسابقه های جمهوری غالب و جایزه دار گردیدند. خیلی یک سبقت خوب با مردم نشان دادند. خیلی قوزمایی جالب. صورت افزایی این پهلوانان نسبتا فرق میکنند. بله. که پهلوانان پر تجربه می باشند، از گوشتین همدیگر آگاه می باشند. از جهت وزن رحمان علی تفاوت دارد فکر میکنم؟ وزنش فرق دارد؟ نه اونقدر، با 3 یا 4 کیلو فرقیت دارند. بله. اگر در مسابقات رسمی باشد سید مختار هم الان در وزن تا 81 کیلو میکنه. قبلا در وزن 73 کیلو هنرنمایی میکرد. سال جاری در وزن تا 81 کیلوگرم قوز مینماید. الکی وزنش اندکی باز هم بلندتر شده است. و رحمان علی اگر در مسابقات رسمی باشد الان در وزن تا 90 کیلو فکر میکنم. از 81 کیلو بالاتر است، نه؟ 81 کیلوگرم. برابر است اینجا هم، چون گفتیم در خصوصی که وزن به این نوبت گرفتن نمیشود در گوشتین ملی گوشتینگیری. و اینجا هم بیشتر سید مختار رجوع میکند. بله. و تکیه به دفاع کردن رحمان علی به کدام خاطر است؟ یعنی رهایی از عملهای پای در پای رقیبش. بله. از حساب نتیجه های مسابقات سطحی جمهوریوی دستاورد سید مختار زیادتر است. بله. اما در میدان امروزه حالا ما یگان لحظه جالب، یگان لحظه بهتری پرتافت ها رو نمیبینیم بغیر از پرتافت های شاهیده بانو و اهلیه مومینه و باز هم محمد رحیم سرخانوف و باز هم مسلم و چند تن ورزشگران دیگر هم آهسته اینجا هم الکی درجه ورزشی نفوذ پهلوانان هم معلوم می شود. بله. یعنی پهلوان غالب به مرحله دیگر راه می یابد. ناکام ها اگر دوباره به میدان آیند چه تدبیر می اندیشید؟ طبق دستور قاعده های گوشتین ملی، پهلوانی که در گوشتین ملی یعنی که مغلوب گردید
бори аввал мағлуб гардид, дигар ҳуқуқи ба майдон баромаданро надорад. қоидаи гӯштини миллӣ худ ҳаминро талаб мекунад, ки паҳлавоне ки дар вохӯрии нимниҳоӣ мағлуб мегардад, дигар ба мисли гӯштиниҳои дигар барои ҷои сеюм сабқат намекунад. яъне ки якбора ҷои сеюмро ишғол менамояд. аз ҳамин лиҳоз дар гӯштини миллӣ мустақиман, яъне варзишгари нокоми марҳилаи нималиҳоӣ мустақиман ғолиби ҷои сеюм мешавад. сабқати тасаллубахш мавҷуд нест дар бале гӯштини миллӣ. мо дар ин майдон мо ба хотири меҳмон будани паҳлавонони Россия, паҳлавоне ки бо Хуршед Маҷидов қуввозмоӣ намуд, бори аввал буд ба майдон баромад. дар майдони мо ки бори аввал буд, бале, аз ҷониби Хуршед Маҷидов мағлуб гардид ва бо хоҳиши мураббиаш ва бо хоҳиши худаш, ки ман раи дарозро тай карда омадам, мехоҳам ки ман дар ин майдон бори дигар қуввозмоӣ намоям. бо иҷозати сардовар мо ӯро иҷоза додем ки қуввозмоӣ намояд. гого чунин ҳолатҳо ҳам акнун сарфи назар намешаванд. бароси меҳмоннавозиву садоқати тоҷикона шуда. Саломат бошед. бия таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба рақобате ки Раҳмоналӣ анҷом медиҳад, он қадар таъбидил нест бароси доштан, яъне қапидани хилъати рақиб монеа эҷод мекунад барои аксари варзишгарон. чаро? ба хотири ҳамин марҳиларо бисёр кашол медиҳанд. инҷа яъне усулҳои мамнуне ҳаст, яъне ки доштанҳои мамнуне ҳаст, ки дар ҳама намуди гӯштин яъне ки ӯ ҷазо мегирад ба хотири доштан, яъне аз дохили остин доштан. агар дар дигар намуд бошад, дар ҳама намуд бошад, намудҳои аксарият мусобиқода ба истиснои гӯштини миллӣ. бале, аксарияти паҳлавонои мо усулҳои мамнунанд, усулҳои яъне ки доштанҳои манъ кардашударо дар давришона истифода мебаранд. ба мисли аз дохили остин доштан, ба муҳлати зиёд доштани гиребон, ба муҳлати зиёд доштани сутун мондани камарбанд, такягоҳ, яъне ки сутун мондан дар камарбанд чи дар гиребон. аз ҳамин лиҳоз иҷрои усул душвор мегардад ба худи паҳлавон. бале, ҳамон лаҳзаҳои кашол ёфтани вақт ҳам аз ҳамин сабаб аст фикр. бале. баъзан паҳлавонон яъне ки либосҳое мепӯшанд, ки ба қоидаҳои гӯштини миллӣ ҷавобгӯ нест. остинҳо кӯтоҳ кардааст, остинҳо аз дохил, яъне ки духта имконияти доштан наметан ба худи паҳлавонӣ. ва мо дар чанд рақобат дидем, ки шумо ҳамон ангуштони худро бо ҳамон андозаи зарурӣ чун ишора кардед ба остини рақибат чунин бошад, аммо ҳаминҳо кам истифода мешаванд. дар мусобиқаҳои ҷумҳурӣ мо махсус довари яъне ки тафтишотӣ мемонем барои сару либос. назорат кардани довари назоратӣ тафтиши сару либос аст. дар ин давришона аз лиҳозе ки беҳад варзишгар зиёди бад буд, зиёда аз 700 варзишгар буд, мо аммо имконият пайдо накардем ки ҳар яктаи онҳоро тафтиш кунем ва баъд ба майдон роҳат диҳем. ва фақат шумо ҳамон низомро дар ҳам марҳилаи асосӣ, дар марҳилаи ниҳоӣ бештар ба инобат гирифтем, дар сабқатҳои асосӣ ва ҳалталаб. ин фикр мекунам оҳиста оҳиста ҷорӣ мешавад, чунки федератсияи гӯштини миллӣ бисёр ҳам имрӯз як таваҷҷӯҳ барои як низоми дуруст, барои ҷалби бештари мардум доранд, худи паҳлавонон доранд. оянда фикр мекунам ки боз ҳам анъанавӣ мешавад, як низому тартиби дуруст ҷорӣ мегардад. Сафар Абдуалимовро мебинем, паҳлавони 39-солаи ноҳияи Ховалингро. дигар бора ба майдон омад, аммо боз ҳам коргардони мо таваҷҷӯҳ ба рақобати пешина кард, ки Саид Мухтору Раҳмоналӣ ҳоло дар майдонанд. Саид Мухтор хилъати кабуд дорад аз ноҳияи Восеъ ва варзишгари ноҳияи Рӯдакӣ бо хилъати сафед аст. суратафзоӣ лозим аст фикр мекунам дар ин ҷо. аксари агар вақтро ҳам ин ҷо мо ҳамон танзими вақтро ба назар гирем, бештари вақти нерӯсанҷии паҳлавонон дар ҳамин кашмокашии аввал, дар ҳолате чун гуфтем ки ҳамон доштани хилъати рақиб пушти сар мешавад. бале, имрӯз федератсияи гӯштини миллӣ зарур аст ки як қоидаи
давришона, яъне ки як қоидаи майдонҳои суннатиро агар мо ҷорӣ накунем мушкили моро дар пеш аст. рӯз ба рӯз гӯштини миллӣ як яъне ки маҳбубияти бештар пайдо мекунад, ҳам барои довар, ҳам барои баргузоркунандаи мусобиқа, ҳам барои тамошобин. И як ба фикр мекунам хушҳолиро намеорад ва алахсус барои кормандони эҷодӣ ва техникӣ. Бали як навори ки ним соатро дар назар мегиред, барои корманди телевизорам фикр мекунам як дар ягон навъи гӯшти чунин анъанаҳо мавҷуд нестанд. залали и ба худи варзишгарам мерасад. Саид Мухтору Раҳмоналӣ рақобаташон натиҷабахш нашуд. анъанаи бобоиро шиор кардан, яъне аз майдон берун шудан ва кумитаи тадорукот барои меҳнати онҳо ҳам боз мукофоти таъсисзодашударо акнун ду тақсим мекунад. ҳаст чунин лаҳзае ки албатта баъзан кор анҷом диҳанд, ҳаст ки барои ҳавасмандӣ ва барои маҳаббати бештари худи паҳлавонон боз ҳам онҳоро соҳиби инъом созанд. ин хуб аст. ин як воситаи ки аз роҳи дур ташриф овардан, мо яъне ки солим мегӯем мукофоти амворо ба хотири раҳи дароз омадан дар ҳолати мусовӣ анҷом ёфтани сабқаташон мукофотро ба онҳо тақсим мекунем. қадру қимату манзалату дараҷаи тахассусии варзишгарон инҷо ҳам ба инобат гирифта мешавад. Сафар Абдуалимов варзишгари ноҳияи Ховалинг алон мубориза мебарад. ин чеҳра боз ҳам дар раванди талошҳои майдони гӯштини миллӣ бисёр ҳам хуб дурахшид. ба ростӣ дар ин сину сол рақобат кардан, муваффақ шудан бисёр ҳам мушкилтар аст. дар миёни сохторҳои қудратии мусобиқаи гӯштини миллӣ фикр мекунам бисёр ҳам як заминаи дигари хубро барои ин паҳлавон ба вуҷуд овард. чанде пеш дар шаҳри Бохтар доир гардида буд, ба хотир доред. ва ин паҳлавон ҳам дар ҳамон рӯзи мусобиқаи деҳаи офтоблиқо бале мо ҳузур надоштем, аллакай ин паҳлавон барандаи медали тилло шуда буд. ҳақназарро хубтар медонем. Абдулло, шумо беҳтар аст ки муаррифӣ кунед. ҳақназар Назаров яке аз беҳтарин паҳлавонони ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ки мо сабқатҳоиро дар на танҳо гӯштини миллӣ, дар гӯштини зудо ва дар гӯштини кураш ма дар мусобиқаи Алтирмизӣ шахсан ма оно сафарбар намудам, дар байни 48 давлат иштирок намуд ва мақоми сеюмро ишғол кард. ҳоло бо як партофти хеле ҳам зебо сабқати аввалро ба даст овард. ғолибияти сабқати аввалро ба даст овард. ба гилеме ки сафар рақобат дорад, мо акнун бармегардем. ин аз ҳисоби албатта сину сол фикр мекунам андаки сустар ҷараён гирифтани рақобати сафар ва рақибаш ба назар мерасад. дар маҷмӯъ гуфтем ки наврасон, духтарон, ҷавонон, варзишгарони касбӣ ва собиқадорон панҷ нав сину сол, панҷ навъи сабқатро дар майдон дидем ки яке аз дигаре комилан фарқкунанда буданд. бале дар маҷмӯъ беш аз 700 иштирокчӣ, чун гуфтем ки дар таърихи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бори аввал аст. шумораи мухлисон ва кумитаи тадорукот як бисёр ҳам ташкил кардани ин чорабиниро дар сатҳи баланд ин кори саҳлу оддӣ нест. баросӣ бибинед дар як дашту даман чунин фазо, чунин ҳолатро ба миён овардан. ҳаракати сафар ҳам натиҷа бахш набуд. наврасон, ҷавонон, бузургсолон, афроде ки имрӯз чун пайваста 6-7 соат дар офтоби гарми фасли зебоҳи баҳор аз табиат баҳравар мешаванд, то ба охир интизорӣ мекашанд ки паҳлавони номдори майдонро мардум муаррифӣ кунанд ва онҳо бишиносанд ва фарде ки дар ин майдон ғолиб меояд то соли дигар ҳам номаш вирди забонҳо боқӣ мемонад. майдондории ин варзишгари ғолиб.
الان در نیروسنجی سفر حال و افضلی نیست. سفر همان که خسته حال شد. سبقت سیومش است. بله باری سیوم است که به میدان می آید، دیگر باره رجوع میکند. برای اکنون اینجا حالت سری سیوجی بسیار هم خوب است. چون این هم شد جان محمد طالبوف جهانگیر واقعا هم چون معرفی می شود سفری 39 ساله ورزشگری سابقه داری ناحیه خاولین، کارمند شعبه کارهای داخلی و اعضای شورای جمهوری دینمای وزارت کارهای داخلی. حوصله خیلی زیبا. همون سر سیوجی چون در خصوصی این گفتیم اول بسیار دستی راست رو هم خوبتر داشت. از سر یاسین که داشت کشیده این حرکت رو اجرا کرد. بسیار هم جالب، زیبا و در حقیقت هم یک حالتهای خوب رو دیدیم، چه در میان نورسان، در میان گل دختران، بزرگسالان، سابقه داران. پی در پی باز هم سبقت ها جالب تر می شوند. حسن یا حسین؟ حسن اسحاقزاده حسن. اسحاقزاده حسن با برادرش حسین هم حضور دارند در این میدان. چه یک سبقت های خوب نمایش دادند. غیر چشم داشت چگونه رقابت انجام میدهند در میدان چیلچه، در دیگر شهر و ناحیه ها، در ناحیه تیمور ملک، همچنین در دهه آفتابلیقا بسیار هم. بله سبقت های خیلی چشم راست و فکر میگم حسین اندکی استعدادش اولاتر است. بله بله حسین نسبت به حسن، اما این حسن هست. بله و توجه میکنیم اکنون به رقابتی که من برای عبدالله درباره حریفی آنقدر معلومات ندارم. بله من هم تو راست هستن چون در خصوصی بیشتر بودن پهلوانان و بدون صورت مجلس جریان گرفتن این مسابقات برای شورایان، برای کارشناسان هم بسیار مشکل است که هر یکی آنها را درباره‌شان ما معلومات داشته باشیم. بله از تمام مناطق جمهوری اشتراک دارند. اکثر آنها چهره هایی هستند که باری اول به میدان می آیند. بله. از این خاطر اونقدر معلومات درباره‌شان نیست. فکر میکنم مهم اینجا بسیار همون لحظه های جالب، فرصت های مناسب را از تنظیم که منظور کردیم و این رقابت بیش از 6 ساعت صورت گرفت و ما در مجموع از تنظیم فشرده سبقت ها را مختصرا منظور تماشابینان کرده ایستادیم و علیبک دلشادزاده و داوران هم از ولایت مختار کوهستان بدخشان از تمام منطقه ها جمع شدند. اگر اشتباه نکنم 27 یا 26 نفر داور طول بیش از 6 ساعت در میدان خاولین حکمی کردند. بله. و طور شفاف و عادلانه صورت گرفتن سبقت ها برای بسیار هم خدمت بله با داوران هم مشکل است. در این یک یعنی که در مسابقه 5 دقیقه خوازمایی میکند داور در ایواز میشود اما طول 6 ساعت بعضا داورای ما از میدان بیرون نشدند. این برای داور هم مشکلی کمتر با میان میارد. بله باعث افتخار است که در مسابقه باشکوه گشتین خاولین که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده بود، پهلوانان فدراسیای روسیه و جمهوری همسایه دوستی ما ازبکستان هم شرکت داشتند. حالا میبینیم که اینجا استانیسلاو ریتینسکی ورزشگر خیلاتی کارگشته است، فدراسیای روسیه است. رحمان علی شریف و رحمان علی از تاجیکستان از ناحیه رودکی و استانیسلاو آن همین چهره که حالا باز هم گریبان رقیب را میخواهد که زود دارد و حرکت سر کتف را استفاده کند و رحمان علی هم جرأت کرد برای اولین شده با این ورزشگری با استعداد جایزه‌دار چمپیونات اروپا در سامبو و همچنین در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبو خیلی هم خوب ایستادگی کرد و جرأت و توان پهلوان تاجیک هم در این مرحله خیلی مورد توجه بود.
و والری انداویتسکی دیگر پهلوان فدراسیون روسیه و اینجا رسول باقیوف جایزه‌دار بازی‌های المپی پکین 2008 مهمان فخری بودند. این چهره هم معرفی شدند و این باعث افتخار است از جانب کاتب گنرالی فدراسیون گوشتین ملی گوشتنگیری چون کمیته تدارکات مکافات به این ورزشگر تأسیس داده بودند تقدیم گردید و باز هم توجه به ستانیسلاو ریتینسکی و رحمان علی شریفوف از تاجیکستان می شود. رحمان علی سبقت دوم می باشد. سبقت اولش مساوی انجام یافت و سبقت دوم با ورزشکاری دسته روسیه برآمد کرده ایستاده است که حالا هر دو پهلوان هم اصولهای خیلی اصولهای که خوب را اجرا کرده هستند. حالا پرتافت پهلوان روسیه از جانب داور پهلو نشان داده شد و پرتافتی یعنی که اصولی خیلی تاجیکی بگیم خطا نکنیم به یک پرتافتی زیبا با این نوبت گرفته شد که در حقیقت این پهلو است چون که در گوشین ملی حرکت اولی افتی زمین رو با این نوبت میگیرن از 4 قسمی بدنی که یعنی که حلال حسابیده می شود 2 قسمی بدنش با گلیم رسید و باز هم یک افتخارمندی آن است که رسول باقیوف شاگردان خود رو هم ستانیسلاو ریتینسکی و والری انداویتسکی رو به این مسابقه با شکوه ناحیه خاولینگ سفربر نمود همچون مهمان فخری اینجا شرکت ورزیدند صاحب انعام و تحفه های بیشتری کمیته تدارکات گردیدند این هم خوب است و رسول باقیوف در دهاتی دهانه شهر کولوب هم در تنتنه نوروز امسال یک سفربری هیئتی مکمل 6 گانه را از فدراسیون روسیه را هم اینجا هم برای ما که بسیار هم به جریان مسابقات دهانه تاثیر خوب هم رسانید. بله بله میبینیم که شهامت باز هم شکوه و نصرت و جلال انعنه های ما از این هم بیشتر رشد میکند از این هم زیادتر پرتاف هایی که پای در پای تکرارا نشان داده میشوند حرکتی ستانیسلاو اندکی زیادتر است. بله از روی قاعده های مسابقه بگیریم یعنی که با برتری یک پهلوان روسیه پیش صف است. در هنگام گفتگو ما با پهلوانان دسته روسیه اونها با ما بسیار یک مینتدارگی و یک خوشحالی گفتند که ما در این چهاربینی هم از حسابی مخلصی زیاد هم در یک فضای زیبا بسیار ما خوشحال شدیم که در این خیلی چهاربینی ها ما اشتراک ورزیدیم و در مسابقه من بعد با ما حتما در خود که ما رو دعوت کنید ما اشتراک می‌نماییم. و ستانیسلاو ریتینسکی هم در مصاحبه با خبرنگاری تلویزیونی ورزش سوربان میسایف بیان کردند که یک خصلت مردم تاجیک بسیار پسندش آمده است. مرا نمیشناسند اما برای پرتاف های جالب خالصانه مخلصی میکنند. این بسیار خوب است. یعنی مهمان نوازی صداقت به مهمان و به هنر و به شفاف جریان گرفتن همین گوشین ملی همین رکنش با من بسیار پسند آمد. بیان کرد انا همین چهره سرشناسی سمبوی روسیه ستانیسلاو. با او سوال دادیم که مسابقه گوشتین ملی شما چند کرد اشتراکچی چمپیونات جهان می باشند یا اشتراک جایزه دار هم گشتند در اروپا و جهان. بله با او سوال دادیم که از چمپیونات جهان چی فرق داره؟ گفت برای من از چمپیونات جهان بلند است که مخلصا مرا دستگیری کردند. در چمپیونات جهان مرا قدر مخلص گفت دستگیری نکرده بود. بسیار یک خوشحال شد هنگام اصولهای زیبا رو اجرا میکند مخلصا با او قرصک میزنند بسیار یک خوشحال شد که برای پرتافهای زیبا با من مخلصی میکنند. بله والری انداویتسکی این پهلوانی که وزنش از 90 کیلو بالاتر است سال تولدش 2001 یک ورزشکاری خیلی قوی و جوانی فدراسیون روسیه نسبت به ستانیسلاو خیلی جوانتر است. با سینی 20 نمک قدم نهاد پهلوانی که خلعت کبود دارد قامتی بلند
رقابت اولین خود رو هم اینجا شروع کرد. با یک ورزشکاری که اونقدر چهره شناخته هم نیست، کارامتلو حکیموف. کارامتلو، بله ما براسی از دوری با نفر دیگر شباهت داشت. کارامتلو حکیموف در جودو هم در گرند پری حتی شرکت کرده است. غالبی جام پایتخت در سال 2017 خطا نکنم صاحب شاه جایزه گردید در واخوری نهایی با در شهر نورک، در خود شهر دوشنبه پیشتر برای جام پایتخت. بله در جام نوروز و در مرحله نهایی دیگر چون لحظه رسول دستور میدهد به شاگردش و چون این فشرده نیروسنجی رو ما هم منظوری تماشابینان کردیم، رقابت نتیجه بخش انجام نیافت و رسول البته اینجا همون رسم و آیین و عنعنه کشتی ملی رو بیشتر هم تلقین میکند و شاگردانش فهمونید که مساوی البته تحفه هست، اما تحفه اونقدر سزاوار و پررنگ نیست. چون عنعنه عرف و عادت تاجیکانه خود گفتیم در این باره. شاهیده از سبب اینکه حریف نیفتن از بانوان مجبور شد با پسران خوازمایی نماید. از 6 نفر پهلوان پسری که با خاطر به خوازمایی شاهیده برآمدن، شاهیده قلندر و خودی همین پهلوان را انتخاب کرده با اون خوازمایی نموده ایستاده است. نه براسی نامناسب پهلوان خیلت سفیدشتر رو نمیدونم، اما این ورزشگر از شهر کولوب است. در دهه 40 از شاهیده قلندر و شکست خورده بود. معذرت، نه از در دهه دهنه، اما اینجا در دهنه. بله و اینجا اکنون قصی ناکامیش رو ستانید. بله ورزشگری شهر دوشنبه شاهیده قلندر را شکست داد. یک بار دیگر رجوع میکنه به این حالت. خیلی هم خوب داور از شهر کولوب با این پرتافت هم حلال بهاگذاری کرد و نیروسنجی باز هم دیگر پهلوانان رو مبادیانده که شرح خواهیم داد. توجه میکنیم اکنون بر رفتی میدانداری دیگر ورزشگران. اندکی ناشناسند، اندکی چون چهره هایی که گفتیم در 4 گلیم که رقابت صورت میگیرد، گاه هم پهلوانان نو، ورزشگران ناحیه های دوردست هم جلب میشوند. اینجا از ناحیه روشان، اشکاشیم، ونج، از شهر خوروغ، از دیگر به استثنای پهلوانان ولایت سوق دیگر از تمامی منطقه های کشور در این مسابقات دیده می شود. بله پهلوانان دیده می شود. رقابت آنها هم مرحله به مرحله جالبتر صورت می گیرند. بله از چی سبب بود که پهلوانان ولایت سوق کم به مشاهده رسیدند؟ دعوت شده بودند؟ بله ما حتما رو دعوت کرده بودیم. داوراش اشتراک کردن، اما ورزشکارا با کدام سبب بود که ندیدیم. پهلوانای خوب دارد ولایت سوق، مثل کامران شاه استوپریان، همروز رجبوف، صوفیوف، باقیوف، ولی محمد پهلوانای شناخته دارد. سروش، محمد اقبال، بله محمد اقبال، پهلوانای تاشوف، محمد اقبال پهلوانای شناخته دارد. نکه از کدام لحاظ اشتراک نکردن با ما معلوم نشد. پهلوانای ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیاده از 20 نفر پهلوان حضور داشتند در این میدان. بسیار یک سبقت های خوب نشان دادن با مردم. در میدان باز هم دو ورزشگر ناشناس را که اینجا ما اگر باز هم معرفی کنیم، اما حرکت هایی که اینجا از جهت وزن و باز هم کسبیت مورد توجه هست، باز باید خوبتر استفاده شود، چون که طلب است یا تقاضای میدان است که امروز هم چون این می نماید که پهلوانان اندک
به حالت همون سهلنگاری خطاگی های بیشتر زود راه میدهند. هم رقابت، هم موفقیت، هم ناکامی و هم شکست، هم باز هم پیوسته فرصت یا لحظه های خیلی و خیلی جالب و بعضا وقت دیدنی رو مشاهده کردیم. پهلوانان ناشناس بعضا وقتایی میرسد از پهلوانان شناخته جالبتر میگردد، در حالتی که اکثریت پهلوانان ما از کدام حساب باشد که بسیار سبقت هاشون از روی مصلحت است یا که از روی سوست دلگیر کننده سبقت های بعضا پهلوانان یعنی که نو به حد جالب میگذارد. و بچه‌جان قهاروف با حق نظر نظرов بچه‌جان از ناحیه واسی است، چون به همین گلیم کارگردان هم توجه کردن. حق نظر یک غلبه داشت و بچه‌جان باری اول است که اندر میدان می شود. آیسته آیسته اینجا هم ببینید رسول باقی چی توصیه میدهد به کتیب گنرالی فدراسیون گوشتین ملی در روند سبقت ها که نظام درست میدانداری مهمانان رو البته با اینوبت گرفتن در کار. بله چون این هم شد. اکنون حق نظر اینجا هم حالا باز دیگر باره در گلیم دویم مبارزه میبرد و اکنون خورشید مجیدوف با والری اندویتسکی بله پهلوان فدراسیون روسیه در دوره اول توجهش برای مظفریت بیشتر بود و اکنون استانیسلام هم ریتینسکی هم در مبارزه میدانی امروزه باشون دو غلبه به دست آورد، به دوره دیگر راه یافت. خورشید مجیدوف همون داشتن سری آستین رو هم همیشه مورد توجه مورد عمل قرار میدهد و باز در گلیم دیگر چون میبینیم که بچه جان قهارov و حق نظر نظرov تلاششان خیلی زیاد طول کشید. خورشید مجیدوف با اصولی خطا نکنم سر شانه پهلوان دسته روسیه رو مغلوب نمود. بله از سری هر دو سین خیلی خوب داشت. عکس العملی با اجرای عکس العملی چگونه حالت خوب رو هم پیخست کرد و اندک عکس العمل نمود. بله بسیار هم سطح عالی و طور کسبی در سطح ضروری والری اندویتسکی رو هم چون فریب داد، حرکتش هم بسیار خوب بود، غلبه صاف رو به دست آورد در دوره اول خورشید مجیدوف. بالاجان از کدام خاطر در عملی کردن همون اصول دوستاشش که حلوک داخل است کم موفق می شود، در خصوص در مقابل حق نظر، چون میبینیم قواش خیلی زیاد است. اما حق نظر هم پهلوان چوست و چالاک است، پهلوان شناخته است، یعنی که پهلوان پرتجربه است. از همون لحاظ با بچه جان یعنی که امو فرصتی را نمیده که امو اصولی بالاجان اجرا گردد. بالاجان هم طولی 3-4 سال است که در میدان با پهلوانای نامی یعنی قوازمایی می نماید. اما با حق نظر خطا نکنم در سبقت جام پایتخت از جانب حق نظر مغلوب گردیده بود. با آگاهی و بعداً هم خیلی فکر میکنم از همین لحاظ نه به افضلی بیشتر. چون با مسابقات رسمی توجه میکنیم اینجا هم وقت مشخص است، غالب حتما معین میشود. بله اما میدان امروزه اندکی باز هم دیگر پهلوهای بهبودی کاری داوران را نشان میدهد. حیدر سید اکابرزاده بله و در خصوص معرفی رقیبش اینجا هم براسیم و تنقیسی میکشیم. این نقطه را ما گفتیم.
станислав ретинский ҳоло дар майдон аст. сабқати ҳақназар бо бачаҷон мусовӣ анҷом ёфт. чун вақт тӯл мекашад, инҷо ҳам доварон маҷбуранд ки ба хулосаи муайян оянд ба ризогии якдигар. албатта майдонро тарк мекунанд ва ба нафарони дигар тибқи анъанаи гӯшини миллӣ майдондорӣ хоҳанд кард. станислав як ҳаракатеро инҷо анҷом дод, фикр мекунам дуруст аст. ҳалол бале, паҳлавонони камтаҷриба бояд бо варзишгарони россия, ин фикри ман аст, бояд майдондорӣ накунанд, чунки инҳо аз ҳисоби мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам чемпионати ҷаҳон, ҳам чемпионати аврупо хеле таҷрибаи ғанӣ доранд. бигузор варзишгарони сазовор бо паҳлавонони россия андари майдон гарданд. ҳоло ба майдон Мустафои Ҳасан ва Хосабек аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Улуғбек, ин бародари Тимур Раҳимов. Тимур Раҳимов бародараш Раҳимов. Хосабек аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст. бале, паҳлавонони вилояти дурдасти ҷумҳурӣ дар ин мусобиқот ҳайаташ ҳам мукаммал буданд. беш аз 20 нафар варзишгар иштирок доштанд. аз канори майдон бошад Саидчор Раҳматуллоев бо яктаки сабз озмоӣ мекунад. бароси он қадар ой чеҳраи ошно нест. бисёр мухлиси сершумор дорад. бисёр бале, дақиқ гӯштин мегирад, мушаххас. бисёр дар лаҳзаҳои мусоид бубинед ки чӣ гуна рақибро партовҳое анҷом медиҳад ки хеле ҳам олиянд. дигар ҷои шубҳа барои ину он нест. ба ҳамон нуқтаи асосӣ хотима мебахшад ва таваҷҷӯҳ мекунад. акнун Сафар бори чорум ба майдон меояд. Сафар Абдуалимов, паҳлавони 39-солаи ноҳияи Ховалинг. зам шудани тӯҳфаҳо аз ҷониби кумитаи тадорукот аз як давр ба даври дигар бисёр паҳлавононро ҳам хушҳол кард. бале, ин як воситаи ҳам дар даври минбаъда ҳам дар рафти қуввозмоӣ бо усулҳои зебояки иҷро намудани усулҳо яке мукофоти зам карда мешуд. арзиши мукофот албатта баландтар бошад, барои паҳлавонон ҳам ин як дастгирӣ аст. бале, бароси кумитаи тадорукоти ин мусобиқот ба ин нуқта бисёр ҳам эътибори ҷиддӣ доданд ва ана ҳамин фазои ҷолиб, ана ҳамин садои карнаю сурнай, замзамаи иди бошукӯҳ дар ноҳияи Ховалинг бахшида ба истиқболи ин 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан ҳам шоистаи таҳсин ва ифтихору офаринҳост ки имрӯз ватани маҳбуби мо давра ба давра, сол то сол рушд мекунад. дар тамоми ҷабҳа, дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат, балахсус варзиш ки як рукни асосии солимии омма маҳсуб меёбад, пешравиҳо хеле хуб ба назар мерасанд. имрӯз ҳам мутасаддиёни дилсӯзе ки дар Ховалинг ин чорабиниро ташкил карданд, дар дигар ноҳияҳо ҳам ҳамин иқдом, ҳамин анъанаҳо, ҳамин дастури сарвари муаззами миллат ҷиҳати равнақи гӯшини миллӣ боз ҳам амалӣ гардад, фикр мекунам ки нуран ало нур мешавад ва гӯштини мо ҳам оҳиста оҳиста ба ҳамон зинаи сатҳи байналмилалӣ хоҳад расид. ай бисёр ҳам Сафара. бале, усули зудамал, яъне ки усули бо суръат иҷро намуд. Сафар ғалабаи чаҳоруми худро истиқбол гирифт. усули сари китф Файзло Ҳабибуллоев, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ.
اکنون بیایید با معرفی پهلوانان دیگر توجه میکنیم. دو چهره شناخته گشتین ملی، گشتین کورش کشورهای همجوار تاجیکستان و ازبکستان، شکر محمد میرمحمدov و زاهید حسینov. توجه میکنیم اکنون به رقابتی اولین این دو ورزشگر. بله، هر دو پهلوان شناخته است. خیلی که ما در دولت همسایه ازبکستان در گشتین کورش رفته داریم که در مسابقه و حیث داور من یکی اشتراک میکنم. زاهید جان یکی از بهترین پهلوان‌های نمودی کورش ازبکستان به حساب می‌رود. خطا نکنم من یکی پهلوانی نمره 2 ازبکستان، رقم 2 بله، رقم 2 به حساب می‌رود بعد از محسن. این پهلوان است. و شکر محمد میرمحمد هم یکی پهلوانی شناخته جمهوری تاجیکستان میباشند که بین دو پهلوان شناخته یکی دولت‌های همسایه قوانین برگزار داشته ایستاده است. شکر محمد میرمحمدov پایش قبلا آسیب دیده بود، اندکی توقف داشت. باری اول است همین سال که با میدانی دورشانه میبراید. پس از لط خوردن در مسابقه جام پایتخت و در نوروز هم اشتراک کردن نتوانستند. سببی لط برداشتن پاچه‌شان. تلاش ورزشگران حالا باز هم ببینید که در دقیقه اول توجه کنیم حالا با یک فرصت دیگر که باید در مرکز میدان رقابت هم صورت گیرد. اما پهلوانی ازبکستانی چون توصیه میدید که این کار رو باید بیشتر رعایت کند. لباس پهلوانی ازبکستان هم جوابگو نیست. جوابگو نیست. ما از خاطری که اون مهمانی دعوت شده بود با اینکه قاعده‌های ما اینوبت نداد. گوش نکرد. ما هرچند با او یک تک پیشنهاد کردیم، یک تک نمودی گشتین ملی پیشنهاد کردیم، اینکه روزگی نداد برای عوض نمودن یک تکش اینکه جوابگو نیست. هم از قسم پایان کوتاه است، هم از داخل آستین کوتاه کرده شده است. این البته برای استفاده عملی رقیب مانع ایجاد میکند. باید یک طرز درست باشد که اینجا هم برابری و باز هم برای هر دو ورزشگر امکانیت ها یک خیل باشند. اکنون اینو کارگردان منظور نکردن چون با لباس های بر گشتین ملی که شما چون قید کردید وقتی پیشنهاد کردین آن دستور به این نوبت گرفتن نشد. شکر محمد میرمحمدov حالا مبارزه میبرد. در میدان دیگر باباجانov از شهر کولو و سیدجلال سعیدov از آی وسه. این پرتاب فکر میکنم اکنون بعدی حالتی که بود از نگاه شما چگونه است؟ بیاید تکرار رو ببینیم. الکای پهلوان از حدود گیلم بیرون برآمد. پهلوان این دو سبقت در خسرو شایف امری استید کرد اینجا. بله. ما پیشتر با اونها فهمیده بودیم که سبقت شما در گیلم رقم 1 در گیلمی که یعنی که نوار بردارها با نوار گرفته ایستاده بودند. گیلم زرد یعنی اصول اجرا کرده پهلوان ازبکستانی در گیلم دیگر یعنی که اجرا شد. پرتوف در گیلم یعنی که دیگر اجرا شد. از اون لحاظ باز با میان اومد. بله باز با میان اومد و داور او را به نوبت نگرفت. سبب موفق نبودن پهلوان رو چون اینجا اشاره کردن همین است. اما زاهید جان حسینov همانا اعتراض دارد و باز هم گفتگوی خود داوران و خود داور بالای گلیم هم جریان میگیرد. سیدجلال سعیدov این ورزشگر ناحیه وسیع با خلعت کبود پهلوانی سبزپوش از شهر کولوب است. بابا جان جوانتر است فکر میکنم نسبت به سیدجلال. بله پهلوان تولد 2000 سال تولدش سال تولد 2001 میباشد. 20 ساله. بله با پهلوان پرتجربه
мамлакат бигем хато намекунем қозмоӣ дорад. ба тадриҷ марҳилаҳои аввалу дугум пушти сар мешаванд. оҳиста оҳиста рафти сабқатҳо боз ҳам пуршиддатар сурат мегиранд. абдулло рӯзиев паҳлавони ноҳияи Рашт дар муқобили рақибаш аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хеле хуб истодагарӣ кард. як ҳаракати хубаш бетаваҷҷӯҳ мекунем ҳалоки дохиларо бисёр ҳам олӣ ҷолиб буд. ҳарчанд ҳарифаш инҷо ҳам боз самти чапро ихтиёр кард ки шояд як паҳлӯ бошад, аммо комилан чунин набуд. ба ҳаракати Сайҷалол чӣ баҳогузорӣ мекунед дар муқовимати бобоҷони 20 сола аз шаҳри Кӯлоб? бобоҷонам паҳлавони яъне ки ҳамин сол баромади нағз кард дар майдони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар вохӯрии ниҳоӣ аз ҳарифи паҳлӯ буда? бале ин паҳлӯ буд. аз ҷониби Муҳсин паҳлавони ӯзбекистонӣ шикаст хӯрд бобоҷон. ин ҳам муваффақият аст барои ой. ин ҳалол аст. аммо довар инҷо баҳогузорӣ накарда? баҳогузорӣ накард. аз кадом нодуруст? бале аз кадом лиҳоз бошад намедонам. Толибов буд. ҳолати кӯпрок ҳалол ҳисобида мешавад. дар кадом ҳангоме ки бошад ҳалол ҳисобида мешавад. ҳаракати Сайҷалолро ба ин нобат нагирифтанд. ҳамона мубориза инҷо идома меёбад. як телефони мобилӣ баргашт боз ба ҳамон гилеме ки Сайҷалол ва Бобоҷон рақобат мекунад. гилеми зард барои паҳлавонони гаронвазн бисёр ҳам барои бархеашон хотирмон буд ва ҳолатҳои нокомиву муваффақияти бештар дар ҳамин гилем буд. чунки мавриди сабт ҳамин гилеми аввал қарор дошт ва рафти мусобиқа боз ҳам дигар бора собит месозад ки варзишгарон паҳлавононе ки оҳиста оҳиста ба марҳилаи ҳассосу ҳалтараб роҳ меёбанд бояд кам ҷиддитар муносибат кунанд. боз ҳам ҳамон эътимоду боварии мухлисонро сазовор бошанд. паҳлавон ҳаққе надорад ки дар майдон боз эътироз кунад ва ақибнишинӣ кунад ва вақтро кашол диҳад ва сустиву заифии самтҳои нерӯсанҷии худро нишон диҳад. инҷо бисёр ҳам бояд бо боварӣ ва итминону эътимод ва садоқати мухлисон бояд амал кунад. Саид Мухтор бо паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки қозмоӣ дорад. ин паҳлавонам паҳлавони ки пуртаҷриба аст. мо дар якчанд мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мушоҳида кардем дар вазни то 90 килограмм қозмоӣ менамояд. паҳлӯ баҳогузорӣ карданд ба Саид Мухтор. аммо танҳо ба хотири ҳолати такрор мебинем ба хотири иҷрои амал аст, аммо дар натиҷа он партоф байнобат гирифта намешавад. яъне паҳлӯе ки ҳаст ҳисобида мешавад. тақдири рақобатро паҳлӯ ҳал намекунад. манзури аз ман ҳамин аст. дар даври шона ки майдонҳои мардумӣ дар гӯштини суннатӣ ҷаҳонгир маҷидов бо ҳамроҳии Станислав Рейтинс ки ҳоло дар майдонанд. аввалин сабқати ҷаҳонгир маҷидов аст. Рейтинс то ин муддат 3 давр майдондорӣ кард. муваффақ ҳам шуд. соҳиби инъом тӯҳфаҳои арзандаи кумитаи тадорукот гардид ва бисёр ба ҳар як сабқат агар мо инҷо ҳам таваҷҷӯҳ кунем арзишаш аз 3 то 5 ҳазор сомониро дар бар мегирифт. ин аввалин сабқатҳо. ба марҳилаи дигар аллакай боз ин зам мешуд то ба мукофоте ки аллакай беш аз 70 ҳазор сомониро дар бар мегирифт. шоҳ ҷоиза мукофоти олӣ
از 3 5 7 10 هزار молию пулӣ бале то ба ҳамон марҳилаи охирин яъне давраи ниҳоӣ дарёфти шоҳҷоиза чунин инъому тӯҳфаҳо таъсис дода шуда буданд. ҷаҳонгир андаке аз майдон берун мешавад. сабабашро метавонем инҷо шарҳ диҳем? Ба бале варзишгари ин тактика аст ё услуби хоси ҷаҳонгир? иҷа як камбудии мо худи мо бигем доварон аст ки дар гилеми рақами зард хати нишондоди маҳдудият нишон додагӣ нест. як лух зард аст. аз ҳамон лиҳоз паҳлавонон ба инобат намегиранд. мо хати нишондод надорем, яъне ки маркази майдонро маълум мекардагӣ хат мо надорем дар гилеми рақами як. зуд берун шуданашон ба ҳамин хотир аст бале ки ҳаракат ҳар куҷое ки ҳар як гилем нишондод дорад, но гилеми рақами як нишондод надорад, яъне ки маҳдудият надорад. сабаби асосияш ҳамин. ташаккур. албатта он нуқтаи назари дақиқе ки коршинос мебинад барои бинанда бисёр муҳиму муфид аст. мирзо ҷамил рамазонов, ҳоло дар ин нерӯсанҷӣ ин рақобати сеюми паҳлавони вахш аст. станислав ретинский, ин чеҳрае ки аз федератсияи россия бо роҳбарии расул боқиёв ба тоҷикистон омад. дар майдони ховалинг ҳам хеле истеъдоди хуби худро нишон дод. ҷаҳонгир дилпурона амал мекунад. агар чунин менамояд ки хеле ҷавон аст, аммо бисёр ҳам аз ҳисоби ҳамон тактикӣ руҷӯи бештар мекунад. бибинед ба як варзишгари хеле ҳам садҳиёлӣ, хеле ҳам ҷозибият ва ҷолибият дар нерӯсанҷӣ. фурсати баҳс ба миён омад. фикр мекунам ҷаҳонгир ин ҳаракате ки хотима дод бисёр ҳам олӣ буд дар муқовимати станислав ретинский. аммо чӣ назар доред абдулло саидхоҷаев? дар ин баҳс рости гап мо ҳузур доштем. аз лиҳози навори такрорӣ мебинем. на имтиёзе нест. бале имтиёзе ба инобат гирифт мешавад. паҳлӯ партоф ҳарчанд дуруст буд, яъне ки аз осмон омад, аммо дар замин ҳалол ҳамон ҳолат ҳисоб карда мешавад ки 4 қисми бадани варзишгар дар замине ки хобида бошад: шона, кос. биед ин ҳолатро мебинем. саид мухтору рақибашро баъдан ба ин мавзӯи баҳс бармегардем. саид мухтор инҷо ҳам дақиқ ғалаба ба даст овард. бале партофи ин варзишгар комилан ҳалол аст, аммо чун дар лаҳзае ки мо дидем хеле ҳам ҷолибият ва бисёр ҳам ба ҳолати ҳамон нуқтаи ниҳоии зарурии худ ҷаҳонгир эътибор дод. аммо як паҳлӯ бале аз танзим ин рақобатҳо манзур мегардад. фурсатҳои муносибу ҷолибро мо дидем. рақобати ҷаҳонгир бо станислав ретинский мусовӣ шуд ва одил сафаров дар ин гилем як тан паҳлавони кам таҷрибаи тасодуфиро собиқадоро ман аз ин хубтар барости эҳсос мекунам ҷараёни нерӯсанҷӣ ва қуввозмоиро. ҳатто доштани рақибро ҳам намедонад аз дасти рост гирад ё канори чап. бисёр нигаронкунанда. абдусаттор аз ноҳияи балҷувон. абдусаттор ноҳияи ховалинг. бале ноҳияи ховалинг. ва саттор шикаст хӯрд. партоф ҳалол аст. инҷа ҳам ба ҳалуки дохила ҳарифаш руҷӯъ кард ва комилан ҳам муваффақ шуд. ана ҳамин тартиби дубораи такрорро дидем ки хеле ҳам дар иҷрои рақиби ин паҳлавон мавриди таваҷҷӯҳ буд. бале абушаҳнаи саидхон бо шайху фарёд аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон як озмоии хеле хуб яъне ки намоиш доданд.
علی باقیوف پهلوان ناحیه رودکی از سمت چپ، مهراب از ناحیه ҳар ду ин паҳлавон дар вазни ҷамъи 100 килограмм озмоӣ менамоянд. як рӯз пеш маъзарат мехоҳам абдулло, як рӯз пеш дар ноҳияи Темурмалик ҳамчунин мусобиқот доир шуд. Абушаҳна барои шоҳҷоизаи дуюм бо Саидҷалол Саидов рақобат кард, аммо сабқатро мусовӣ ҳарду анҷом доданд ва Фарёд Шайхов ҳам дар ин майдон буд дар Темурмалик, чун се сабқаташ мусовӣ хотима ёфт. бале ҳоло ҳарросро мебинем дар муборизаи ҳарду паҳлавон. назари шумо? назари ман Шайху Фарёд нисбат ба Абушаҳна андаке бартарӣ дорад аз ҳисоби қаду қомат, аз ҳисоби ҳаракат ва вазн. вазнам андаке вазнитар аст нисбати Абушаҳнаи Саидхон. вазн ҳам нақш дорад, албатта тафовути вазн дар қиёс бо ҳариф ин ҳам боз як рукни якдигар, як омили дигар аст. аммо бибинед, бале аллакай Абушаҳна зуд ба замин меафтад. гоҳ-гоҳ паҳлавонони камтаҷриба, варзишгарони дигар минтақаҳо ҳам андари майдон шуданд дар баробари варзишгарони соҳибном ва боз ҳам бо маҳорат меистанд. бибинед, Абушаҳна фақат дар дифоъ аст, даст сутун мегузорад дар ҳамон гиребони рақиб ва интизор мешавад. дар мусобиқаи яъне ки давлатӣ дар мусобиқа бошад, Абушаҳна ба хотири ин доштанаш огоҳӣ мегирад. ҳатто огоҳӣ не, валакай танбеҳ ба танбеҳ меравад. кор ба ҳамон танбеҳи дуюм ҳам шояд ронда шуданаш аз майдон инҷо ҳам аз истисно дур набошад. бале ҳалол агар метавонем гӯем ки паҳлӯ, метавонем гӯем ки бале аз ҳисоби суст ки афтидан ба майдон метавонем ин паҳлӯ бидуни исп буда, бидуни исп китф ва сония ҳатто дар ҳамин фурсат ҳаракати аввал ба нуқтаи ниҳоӣ расид. ҳаминтавр Шайхов дар дидори аввал ва падараш ҳам бисёр гӯштингири номӣ шӯҳратёр буд. Ибод Шайхов варзишгари ноҳияи Ванҷ дар дидори аввал акнун ғалабаро соҳиб шуд ва ба марҳилаи дигар баромад. як ҷиҳати фарқкунандаи майдони Ховалин он буд ки доварон шаффофу одилона ҳакамӣ кардан. 26 довар ин бисёр ҳам ба рафти рақобатҳои паҳлавонон таъсири хуб расонид ба ростӣ. танҳо як ё ду фурсат лаҳзаи баҳсе ки ба миён омад, фикр мекунам дар миёни 700 паҳлавон ин албатта чунин ҳолатҳо ҳам пайдо шуданаш бисёр муҳим аст. акнун ҳар куҷое ки боз ҳам амал аст, фаъолият аст, онҷо камбудӣ ҳатман ба назар мерасад. Фирдавс Насимов бо бо Зиёбеков. Рауф, бале. аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Зиёбеков ақиб нишинӣ дорад андак. аз усули хеле хоси Фирдавс ҳам бархурдор аст. Рауф бубинед дасти чапашро озод гузоштааст. Саид Мухтор мебошад бо ҳарифи худ. ҳарду ҳам хилати кабуд, ҳарду ҳам камарбанди сиёҳ доранд. Саид Мухтор аз нимаи рости майдон. аз ҳамин лиҳоз аз ҳама варзишгарон хоҳиш мекунем бо либоси яктаки гӯштини миллӣ бароянд. аз ин лиҳоз бо шалвари варзишӣ ва бо яктаки сурх як фикр мекунам қадар ба худи тамошобин, ба худи оинаи ниёбун сифати хубе надорад. дар оянда инҳо ҳам бояд ба инобат гирифта шаванд албатта. бале, оз дар ҳолати муаррифӣ мо намедонем чӣ муаррифӣ кунем. ҳарду паҳлавон либоси кабуд доранд, ҳарду паҳлавон камарбанди сиёҳ доранд.
баъзан мухлисо яъне ки шиносоӣ пайдо намекунанд ба ин гуна паҳлавонон. ҷаҳонгир дигар бора ба майдон баромад ва ҳарифи ӯ ҳам аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст. инҷо бубинед паҳлавонон бо яъне ки либосҳои гӯштини миллӣ қуввозмоӣ мекунанд, ҳарчанд инҳо камарбандҳоро хато бастагианд, бо камарбанди кабуд, бо камарбанди сиёҳ. мо фаҳмида метавонем ки кадом паҳлавон сабзпӯш ки аст, сафедпӯш ки аст. аз ин лиҳоз аз ҳама паҳлавонон хоҳиш мекунанд бо либосҳои гӯштини миллӣ ба қуввозмоиҳо бароянд. ин муаррифгари ҳам давлату ҳам миллату ҳам худи варзишгар мебошад. ва бисёре аз варзишгарон ҳангоми суҳбат бо мо ибрози назар карданд ки набудани хилъати гӯштини миллӣ ба мо инҷо ҳам барои баромадан ба майдон монеа эҷод мекунад. мо амин соли ҷорӣ зиёда партофт хеле ҳам ҷолиб буд. бале ба мавзӯи кунунӣ бармегардем баъди андаке. ҳалол ба ҳисоб гирифта шуд. бале соли ҷорӣ мо аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳукумати шаҳри Душанбе, аз ҳисоби федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ зиёда аз 300 либоси яктаки паҳлавонӣ ба худи паҳлавонон таҳия намудем. ин албатта басандагӣ намекунад барои ҳамаи варзишгарон. бале ба зами ин зиёда аз 100-150 ҷуфт яъне ки харидорӣ шуд аз тарафи паҳлавонон. хаб бори аввал аст ки яъне ки бори аввал аст мешавад. бале ба солҳои дигар аллакай мумкин аксарияти паҳлавони мо бо либоси яктаки гӯштини миллӣ яъне ки соҳиб гарданд ва қуввозмоӣ намоянд. барои ин таъсиси дастаҳои мунтахаб дар шаҳру ноҳияҳои кишвар зарур аст. корро дар ин самт бо ниҳодҳои зарурӣ бояд ҷоннок созем. бале ҳар як мактаби варзишӣ, ҳар як яъне ки раёсатҳои корбоҷавона варзиш дастаҳои худро аз ин сару либос яъне таъмин намоянд. афзалият бояд дода шавад ба намуди варзиши миллӣ. бале балахсус гӯштини суннатии мо он гаҳ боз ҳам кор беҳтар анҷом меёбад. саи мухтор партофти ин паҳлӯ аст. мебошад. ҳатто паҳлӯ ҳам ишора накард овар. бале фирдавс буд фикр мекунам. бале ин бисёр ҳам мухлиси зиёд дорад. ҳам саидшоҳ раҳматуллоев, ҳам фирдавс. бале бисёр паҳлавононе ҳастанд ки паҳлавонони мардумианд. бисёр мухлисон дӯсташон медоранд. биё таваҷҷӯҳ мекунем. бисёр озод гузоштен. рауф чаро муқовимат накард, дастро озод гузошт ва фирдавс ҳам аз ин иштибоҳи рақибаш хуб истифода кард ва дастболо шуд. станислав ҳақназар Назаров Ретинский бори панҷум аст ба майдон мебарояд. баъзе сабқатҳои ин варзишгарро мо пурра манзур накардем, чунки дар 4 гилеми дигар 6 ҷуфт баробари ҳунарнамоии ин варзишгар ҳам майдондорӣ мекарданд. ҳақназар бисёр бояд эҳтиёткор бошад. ба ҳалуки дохила шикасти Станислав дар гумон аст. аз ҳисоби вазнам андаке паҳлавони федератсияи Россия вазнитар мебошад. ин як ҷиҳати фарқкунандааш. аз ҳисоби таҷрибаи мусобиқаҳои байналмилалияш ҳам Станислав Ретинский бисёр ҳам фарқ дорад. бале дилшодзода бисёр ҳам холисона доварии хуб карданд. самандари муҳаммадӣ ҳам дар рафти сабқатҳои инфиродии варзишгароне ки бештар инҷо ҳам мо дидем ки баҳсу мунозираҳоро ҳам ба миён оварданд. аммо Станислав хуб медонад ҳамон тартиби майдондории гӯштини миллии моро. яъне аз камарбанд поён доштанро, ҳаракатҳои ғайриқоидаи партериро ва бисёр хуш аст баростӣ. яъне агар мо гӯштини миллиро ба сатҳи байналмилалӣ барорем аллакай метавонад ширкат варзият.
بسیار هم یک زمینه خوب است، یک مرحله خیلی و خیلی سریع وقتی معرفی گشتینی ملی ما در عرصه جهانی. والری با حاجی مشرب اندویتسکی با حاجی مشرب خوازمایی می نماید. مشرب رحمانوف ورزشکار ناحیه رودکی، پهلوان شورتی سفید داشته، بله نماینده فدراسیون روسیه، قامت بلند دارد. هر دو پهلوان روسیه الان در میدانند. کارگردان به گلیم دیگر گذاشت در آنجایی که مشرب و والری اندویتسکی از مغلوب شدنش با خواهشو گفتم که پیشکی ذکر کردیم و یک خواهشو باز با میدان برگشت. در همین رقابت امروزه مسابقات ناحیه خاورین برخی از پهلوانانی که گفتیم اینجا هم کمیته تدارکات در مجموع اندیشه های مشخص و فکری همون هیئتی مشاوره رو به نظر گرفت و در جریان سبقت پهلوانی روسیه رو دیگر بار به میدان دعوت کردند. بله حالا میبینیم بله حق نظر را افتانید و در خصوص سخن استانیسلاو ریتینسکی که بسیار مردم به فرهنگ تاجیک من رو نمیشناسند، اما بله در مجموع آنها گوشتین خوب رو مخلصی میکنند، نفری موفق رو دستگیری میکنند که بسیار برایم پسند افتاد. برای استانیسلاو ریتینسکی در انجام گوشتین با خبرنگار ما نفری سوم است که با انجام داد، مغلوب میکند، سومین غلبه‌اش. بله این رقابت هم رقابت حساس است. عادل سفروف، زاهد حسینов نماینده ازبکستان. عادل سفروف از اول یک آزمایی به حد خوب نمایش داد، اما از حسابی فکر میکنم مشقی کم، تمرین های ناپورا در دقیقه های آخر به حد خسته می نمود. یک آزمایی نشان داد که با خود مخلصان هم پسند نیامد. نمیدونم از کام لحاظ باشد. پهلوان دسته ازبکستان هم به حد یک پهلوان خیلی شناخته از خیلی که معرفی نمودیم. این رقم 2 ازبکستان با حساب می رود. در گوشتین کورش؟ در گوشتین کورش. کورش همین بله اندکی فرق دارد. از حساب جزا، یعنی که از حساب در دو شباهت با گوشتین ملی بود. بله اکثریت اصول ها، اکثریت یعنی که داشت ها با گوشتین ملی مانندی دارد. عادل که بیشتر به همون حلوکی بیرونه رجوع میکند، این کارو در مقاومت زاهد جان خوب انجام نداد. بله چون که مهارت رقیبش خیلی فرق میکند. همین سال جاری عادل رو ما در میدان های گوشتین کم من ندیدیم. بله فکر میکنم این سال جاری باری اول است میبرد به میدان گوشتین های سنتی. اکنون این حرکت فکر میکنم بعدی افتیدن در زمین که بعد از هم امری داور هم در زمین افتاده کار کردن ورزشکار به این نوبت گرفته نمی شود. بیاید یک بار رو توجه میکنیم. بله عادل افتی و این کارو باز هم تو به نقطه نهایی رقیبش برده رسانید. در میدان های گوشتین کورش ازبکستان همین حرکت ها تو به نقطه آخرین به نظر گرفته می شود. این عادت دائمی پهلوانان ازبکستان است. بله در گوشتین ملی ما باشد در حالتی که سه قسمی بدنی ورزشکار، یعنی که دو پاچه و یک دست یا رسید، اون حالت داور میتوند آزمایی رو منع کند. اکنون مبارزه پرشده تر شده وقتی که زاهد پرتافتش رو با این نوبت نگرفتن. اینجا چی پرتافتی بود؟ شاید داور میتوانست با این امتیازی همون ارزنده رو دیده. بله اما از میدان بیرون بودنش
اصول از داخل آغاز گردید. در این حالت ما میتوانیم بهاگذاری کرده. بله داور حق داشت که اینجا هم به نقطه نهایی توجه کند. بله میرزا جمیل و رقیبی خیلی سرسختی و استانیسلاو ریتینسکی یک قوزمایی. این فکر میکنم اینجا بود لحظه که خیلی هم امکان پذیر بود برای امتیازی اولی. بله و راوف حکومتوف اینجا هم یاوری سرداوری مسابقات این پرتاف رو حلال بهاگذاری میکنه. اما از طرف داور پهلو داده شد. به توجه میکنیم یک بار دیگر به همین حالت سر سیوجی و در رقابت پهلوانی ازبکستان و تاجیکستان اینجا هم ما نتیجه دلخواه را ندیدیم و به خلاصه داوران هم سبقت عادل سفرов و زاهد حسینов. آن وقت مساوی با خواهش هر دو ورزشکار با این نوبت گرفته می شود. اما پهلوان دولت همسایه رازگی نداد برای مساوی با عادل. از همین لحاظ ما رو مجبور شد که آنها رو از روی قاعده های گوشتین ملی داوری کنیم. بله با عزیز توجه کنیم دیگر باره رقیبش رو چی؟ از این از سببی که اصول در قاعده های گوشتین ملی پهلوان عمل کننده با اصول خود میافتد و نه که تخت پوش میافتد حلال حساب دانسته می شود. حالا همون حالت دیده شد در رخ داد. استانیسلاو این جزئیات رو نمیداند. اشتباه کرد. میدانست. اما گفت من سهو کردم. من گفت ای با خبر بودم که با اصول خود با پشت افتی حلال حساب دانسته می شود. بله گمان که گوگو این حالت ها اکنون عادتی دائمی نشده است برای این ورزشگر که چون لحظه ها رو هم همیشه مورد نظر مورد توجه قرار دهد. ما با رقابت خسرو علامov نظریف دولت نظریف بله بسیار هم حرکت خسرو علامov خوب سری وقتی بود. یک پرتافتی خیلی جالب هم بود. داداخان قربانعلیف جمهوری تاجیکستان خلعت سفید دارد و والری اندویتسکی دیگر باره چون با میدان اومد اکنون بختش خندید باز هم آیسته آیسته به مرحله های دیگر راه می‌یابد. داداخان قربانعلیف هم گوشتین ملی رو و هم گوشتین کورش رو به حد در یک سطح خوب نمایش میده. در مسابقه بین المللی الترمیزی باز در واخوری نهایی از جانب محسن پهلوان دسته ازبکستان که شکست خورد تا واخوری نهایی یک چند دولتی که دولت های بیگانه رو مغلوب نمود و با واخوری نهایی برآمد. این هم موفقیت است. 30 سال دارد بیش از 30 سال. بله بار سوم است که در خود همان مسابقه با فینال میبرد. نه که واخوری نهایی میبراید با محسن قوزمایی مینماید. سال گذشته از با یک آگاهی شکست خورد از جانب محسن. در کورش تجربه خوب دارد. بله در گوشتین ملی گوشتینگیری هم بیش از 10 سال میدانداری کرده است و حالا با والری اندویتسکی نماینده دیگری فدراسیون روسیه مبارزه را ادامه داده ایستاده است. ببینید طبیعت مردم رو ببینید که چگونه یک فضای زیبای ایدانه طنین انداز است در این منظرهای زیبای دیار سبز پوش خاولینگ و واقعا هم شایسته تحسین و آفرین ها هست
ба кумитаи тадорукот воқеан ҳам мо бояд арзи сипос кунем ки чунин фазоро барои мо ҳам ба миён овардан ки мо сабти пурраи онро ҳам инҷо манзури тамошобинон гардонем ва дар ҳақиқат ҳам пай дар пай ба лаҳзаҳои ҳассосу ҷолибу таърихиву ҳам аз он нокомиҳо сухан гуфтем ҳам аз музаффариятҳо ҳарф задем ин дар маҷмӯъ барои гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бисёр ҳам хуб аст ва заминаи устувор ҳам мегузорад. Суҳроб Алиеву Абубакр дар ин майдон буданд. Суҳроб алон на дар майдони Ховалинг ва на дар майдони ҷоми пойтахт дар Чилчаю дар теми Мамалик ширкат надошт. андаке суст ба роҳ мондани ин сабқат бинед боиси он мешавад ки боз ҳам мухлисон хаста мешаванд. андаке эътирозҳо ҳам ба миён меояд. ин ҳам дар нимаи дуюми нирӯсанҷиҳои паҳлавонон ва боз ҳам бо ҳамин тартиб муборизаи Али Боқиёв натиҷабахш нашуд. 4 шоҳҷоиза паҳлавонони муваффақи майдони имрӯзаро интизор аст. акнун Валерий Эндавицкий ишора мекунад ба Дадахон Қурбоналиев. ахилатро Дадахон иваз кард. бале ахилаташ ҷавобгӯ набуд ба сабқат кӯтоҳ карда шудагӣ буд. аз ҳамин лиҳоз оро маҷбур шуд ки яктаки паҳлавонро вариш намояд. баъд иваз гардидан акун барои намояндаи Россия Валерий боз заминаи хубтар фароҳам шуд ки силсила ҳуҷумҳоро бештар созад. қомати баландаш акнун андаке фишорро дар муқобили Дадахон зиёдтар кард. бале аз ҳисоби қомати баланд аз он лиҳоз ки дошти асосиро ки гирифтааст Додохонро маҷбур кард ки ба ҳолати пулак равад. ҳолати пулак ҳолате мебошад ки чорғоро дар назар мебинад. ҳаракат болои ҳаракат, талош болои талош. муҳсин ҳисомиддинов бо варзишгари бадахшони Рауф Зиёбеков андари майдон шуда. ин нафари дигар аст ки бале ҳам Рауфу ва чанд та паҳлавонони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ин мусобиқот ширкат доштанд ва ин партоф хеле ҳам саривақтӣ буд ва муҳсин аввалин пирӯзии худро акнун дар ин майдон истиқбол гирифт. Яқуб Боқиев мебошад паҳлавони ноҳияи Ванҷ. ҳарифи ӯ ба мо шинос нест, ҳарчанд Яқуб Боқиев ҳам вазнаш сабук бошад бо паҳлавони гаронвазн ки хуб озмоӣ намуда истодааст. яъне бо хоҳиши варзишгарон инҷо сабқатҳо доир карда мешаванд. бале варзишгари бо ғайрати вазни миёна дошта бо паҳлавони боз вазни гарон дошта ҳам сабқат дастоба гиребон мешаванд. бале мухтор ҳам бори чаҳорум аст ба майдон меояд. бачаҷон Қаҳоров ҳам бо Исроил Раҳимов дар гилеми марказ нерӯ санҷида истоданд. Саид Мухтор Расулов хилъати кабуд дорад. ва бачаҷон қаблан гӯштини хуб мегирифт бароси Қаҳоров. аммо дар 2 соли охир мухлисон ҳам он тавре ки пазмон буданд аз ин варзишгар чунин нерӯсанҷиро мо дар майдонҳои гӯштини миллӣ намебинем.
سعید مختار دیگر بار هم توجه میکند برای داشتن رقیب از بالا، اما با سمسری آستین تیمور رجوع میکنه. معذرت تیمور رو به میدان دعوت میسازند. سعید مختار رجوع میکند برای حرکت بعدی. балаҷон бо исроил раҳимов аз ноҳияи хӯросон майдондорӣ доранд. муборизаи ҳарду ин паҳлавон ҳам хеле сустар аст. бале ҳарду паҳлавони хуб ҳастанд, ҳамо аз лиҳози якдигарро нағз мешиносанд. аз ҳамон лиҳоз усулҳо имконияти иҷрошавӣ надоранд. хотимаи бобарор нест. бале аз боло тимур раҳимов даъвати шумо не ки бо даъвати мухлисон Тимур Раҳимов ба майдон меояд. ва ҳоло ёқубҷон ҳам дар ин гилем ва боз ҳам варзишгарони дигар муборизаашон идома меёбад. саид мухтор дигар бора ҳам руҷӯъ мекунад барои ҳаракати бо муваффақона, ҳамо комёб нест. рости ҳарифи Саид Мухтор ба мо шинос нест, аммо маълум аст ки ҳарифи пурқувват мебошад ва қатори Саид Мухтор ане ки хуб озмоӣ намуда истодааст. истодагарӣ карданаш аллакай ифодаи он аст ки нафари тасодуфӣ нест. бале ва исроилу бачаҷон қаҳоров ҳам акнун андаке ҳаракатҳои исроил раҳимов зиёдтар шуданд. ой ин фикр мекунам бале як партофти хеле як усули пешпо буда. пишти по ин дигар бора агар мо пешподиҳӣ буд. бале пешпо буд, агар иштибоҳ накунам. Саид Мухтор ба ин васила бисёр ҳам аз иштибоҳи рақиб хуб истифода кард. ой бисёр олӣ. акнун Абубакр Якобир ва боз ҳам Валерий Эндавицкий ба майдон баромаданд. ҳар ду варзишгаре ки имрӯз дар майдон ҷиҳати дарёфти муваффақияти даври баъдӣ талош мекунанд. бале майдон нишон хоҳад дод. ва Тимур бо намояндаи Узбекистон фикр мекунам баъди чанд лаҳза ба майдон мебарояд. то ин фурсат лаҳзаҳое ки хеле ва хеле зиёд мухлисон пазмонаш буданд. Валерий Эндавицкий қоматаш баланд аст. Абубакри Якобир ин дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи Балҷувон дар бошгоҳи паҳлавони шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров машқварзӣ мекунад. соли сипарӣ гардида дар чемпионати кишвар байни ҷавонон дар ҷоми Наврӯз ва дар се мусобиқот ба дарёфти ҷои аввал сарафёб шуд. ин 2 сол пеш буд, мазарат соли 2019 ва соли 2020 дар ноҳияи Ҷабор Расулов соҳиби медали тиллои чемпионат миёни ҷавонон шуд дар ҷудо. Валерий Эндавицкий дигар бора ҳам муҳаббаташ фикр мекунам ба гӯштини миллӣ зиёдтар шуд. ба ҳаракаташ чӣ баҳогузорӣ мекунед? паҳлӯ баҳогузорӣ карда мешавад. ишора мекунад паҳлавони Федератсияи Россия ки ба тадриҷ амалҳояшро боз ҳам бале ба мусовии розигӣ надода истодааст. мавриди таваҷҷӯҳ қарор диҳанд. бале ва омода аст ки дар ин лаҳза пушти по буда. бале усули пушти поиро иҷро намуд. даст усули нодурустӣ иҷро кард. аз ин лат хӯрдани даст ҳариф дар назар аст. در رقابت پهلوان فدراسیون روسیه و ابوبکر اکابر. муборизаи паҳлавонон боз ҷараён мегирад.
абубакрам паҳлавони пуртаҷриба аст, аммо паҳлавони Федератсияи Россия усулҳои яъне ки маъмули худро иҷро намуда истодааст. паҳлавонҳо ҳарду ба эҳсосот дода шудаанд. паҳлу чун гуфтем ки дар гӯштини миллӣ инҷо дар ин ҳолат ба ҳарду паҳлавон баҳогузорӣ карда намешавад. дар қоидаи гӯштини миллӣ омадааст ки дар ҳолати дар як ҳолат афтидану ҳарду паҳлавон ба гилем баҳогузорӣ карда намешавад. дар ҳамин фурсат ро бале дар худи ҳамин фурсатро дар назар дорад. ин ҳолат ҳаст, ин ҳолат ки одам баҳогузорӣ карда мешавад. Темур Раҳимов, ҷумҳурии Тоҷикистон. паҳлу биё дӯстони азиз, акнун ба маърифии ду тан паҳлавони номии кишварҳои ҳамҷавори Тоҷикистону Узбекистон таваҷҷӯҳ мекунем. Темур Раҳимов устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ дар миёни ситораҳои ҷудои сайёра январи соли 2021 дар шаҳри Доҳа ҷойи панҷумро гирифт ва Муҳсин Ҳисомиддинов паҳлавони номвари Узбекистон дар гӯштини кураш шумораи якум чеҳраи саршинос ба Тоҷикистон бори аввал нест ки ташриф меорад дар тантанаи қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштини кураш. хеле ки дар бозиҳои осиёям дар намуди кураш ҷои аввалро ишғол намуд. 5 карат қаҳрамони ҷаҳон оиди кураш дар вазни ҷамъи 100 килограмм, зиёда аз 5 карат қаҳрамони мусобиқаи Алтирмизӣ гардидааст. Имсол бошад қаҳрамони яъне ки дар худи Ӯзбекистон рақами 1 баҳогузорӣ карда шуд. талоши ҳарду паҳлавон бисёр хуб аст. Темур Раҳимов ҳамчун гуфтем дар хусуси хоксориву фурӯтаниву қави иродагиаш ки бисёр ҳамхислатҳои наҷиби майдондорӣ дорад. дар марҳилаи хеле наздик барои дарёфти роҳхат ба бозиҳои олимпии Токио қарор дорад ва мубориза талоши ҳарду паҳлавон алон инҷо ҳам барои шоҳҷоиза мукофоти олӣ боз идома меёбад. ҷоизаи аз ҳама арзанда ва суперҷоми ин мусобиқа гӯем иштибоҳ нест, чунки ҳам шоҳҷоизаи олии автомошини тамғаи хориҷӣ, ҳам телевизори аз ҳама бузурги плоски, қолини аз ҳама бузург, боз ҳам як чорвои калони шохдор ва ҳамчунин яхдон ва ана ҳамин боз ба маблағи 5000 сомонӣ боз ҳам мукофоти пулӣ болои ҳамон тӯҳфазам ва боз ҳам уштур тӯҳфаи аз ҳама боз ҳам қимату шоиста дар баробари шоҳҷоиза. мукофотҳо зуд пай дар пай зам мешаванд ва воқеан ҳам имрӯз мо агар таваҷҷӯҳ кунем, кумитаи тадорукот дар ноҳияи Ховалинг ин чорабиниро бисёр ҳам дар ҳамоҳангӣ бо ниҳодҳои зарурӣ дар сатҳи хеле баланд ба роҳ монда. Темур ҳам руҷӯъ кард барои ҳусули пешбоҳ. чӣ гуна паҳлавони бразилиро, як чеҳраи хеле саршиноси дунёро Темур бо ҳамин усул, ба ҳамин тактикаи ҷолибаш қаблан мағлуб карда буд ва бисёр имрӯз ҳам майдони Ховалингро шаҳомати дигар дод. бале ногуфта намонад, Тимур ҳам дар мусобиқаи Алтирмизӣ як бори ҳам мақоми аввалро ишғол намудааст. дар худи ҳамон мусобиқа худи ҳамин паҳлавонро мағлуб дар чемпионати ҷаҳони кураш мусобиқаи Алтирмизӣ кураш дар он зиёда аз 50 давлат ҳузур дошт. ҳар як шоҳҷоиза ҳунарнамоиш мустақил ва танҳо ва таваҷҷӯҳи паҳлавонон хеле хуб аст. инҷо ҳамаи рукнҳо, ҳамаи самтҳои асосии ҷолибтар ва беҳтари майдондории варзишгарон хуб риоя мешавад. акнун ба ин фурсат чӣ таваҷҷӯҳ доред шумо? аллакай маълум гардид ки паҳлавони ки
тоҷикистон Тимур Раҳимов пешсаф мебошад ва яъне ки бо як озод қуввозмоӣ намуда истодааст. Аллакай ба холҳо бигирем зиёда аз 2-3 бадан шид ки Тимур Раҳимов соҳиб мегардад. ду кӯшишаш ҳам аз ҳисоби ҳамон пешпо бале асоби бо як зарбаи яъне ки зери поӣ меган яд як хушрӯ иҷро бо шакли пурра иҷро менамояд. акнун бароси муҳсин андаке ҳарроз фарогира шуда ақибнишинӣ карда истодааст. тарз дорад ки наздиктар ҷавзтар ва фосила таваҷҷӯҳ кунад. рости ин нуқтаро ҳам хуб медонад ки бо Темур Озод гӯштин гирифтан бисёр хатари зиёд дорад. Тимур Раҳимов бори дуюм аст соли ҷорӣ ки ба майдон меборад. дар худи мусобиқаи ҷоми пойтахт сазовори шоҳ-ҷоиза гардид ва бори дуюм бошад дар ҳамин ҷо ки дар майдони санъатӣ иштирок намуда истодааст. таваҷҷӯҳаш равона шудааст барои омодагӣ барои дарёфти роҳхати олимпӣ мусобиқоти бонуфузи сайёра, бале, барои маърифии ватани маҳбубин хуб аст. Темур бароси дар 2 соли охир бисёр хуб дурахшид. умедворем ки албатта он матлаби деринааш амалӣ мешавад ва дар аввали моҳи июн дар Будапешт ҳам ҷиҳати дарёфти натоиҷи арзанда дар чемпионати ҷаҳон ба мақсади худ мерасад. муҳсин як дафъа руҷӯъ кард барои амали навбатӣ, аммо дар маҷмӯъ афзалӣ ҷониби паҳлавони мост. акнун вақт нишон медиҳад боз ҳам сабқати ҳассоси суперҷоми ин мусобиқотро. аз рӯи холҳо гидем инҷо бадан ба ҳисоб меравад, аммо ҳисоби мусобиқаи санъатӣ ки мо амалҳоро ба инобат намегирем, холҳои заминӣ фақат ҳалол ба инобат гирифта мешавад. аз ин ба ҳар ҳол Тимур Раҳимов бартарӣ нисбати муҳсин ҳисомидинов дорад. пай дар пай акнун ҳамлаҳояш ҳам хуб анҷом меёбанд. новаст аз он ҳолате ки ба тахтапӯш рақибро токунун афтондааст, аммо дар маҷмӯъ кӯшишҳояш хеле ҷолиби таваҷҷӯҳанд. ва муҳсин кадом ҷиҳати заифи муҳсинро мебинед? муҳсин аз ҳисоби яъне ки ҳам дихани бигем ки роҳи нафаси бале, ҳам роҳи нафас, ҳам аз ҳисоби маълум аст ки на он қадар бо тайёрии хуб омадагӣ, тамрини хуб омадагӣ аст. Тимур Раҳимов нисбат ба муҳсин тайёриш хубтар ва нақстар ҳаст. омодагии ҷисмонияш ҳам хеле афзалтар аст. бале, яъне қувваш бале, вазно фикр мекунам баробар аст. ҳарду 112-115 кило мебошанд. ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба мубориза барои дарёфти мукофоти ёли суперҷоми ин мусобиқот ки воқеан ҳам шаҳомат бубинед ки дигар бора бароси ин ҳолат, ин лаҳзаҳо хеле дар саҳифаҳои таърих ҳам ба ҳарфҳои зарин дарҷ мегарданд. ин ҳаракати Темур Раҳимов беҳад як бо усули хеле ҳам зебо, яъне ки бо тахтапӯш ҳарифро ба замин афтонд. муҳсин эътироз дорад аз ин ҳолат? албатта боз ҳам не розӣ аз афтиданаш розӣ аст, аммо бояд ин лаҳза камоли эҳтиром мекард ва дар ин фурсат ки дасти рақибро бардоранд. ва Тимур Раҳимов паҳлавони хеле маҳбуби тоҷикистон бубинед ҳалоки беруна ҳалоки ин фурсати ки анҷом дод бисёр ҳам хуб дар сатҳи зарурӣ буд ва бо ин ҳаракаташ тавонид ки суперҷоми мусобиқаи ҷумҳуриявиро дар ноҳияи Ховарин соҳиб гардад. ана ин лаҳза бояд ки анамин хел дастфишурӣ кунад ва рақибро камоли садоқат эҳтиром кунад. шоҳҷоизаи аввал ба паҳлавони тоҷикистон насиб гардид. аз ҷониби раиси ҳукумати ноҳияи Ховалин ба Тимур Раҳимов шоҳҷоизаи аввалин тақдим карда мешавад. бисёр ҳам
شایسته افتخار است. جوانان هم فکر میکنند در آینده ببینید که اینجا چون توجه میکنند کفکوبی های بیشتر از این چهره های عبرت میگیرند. برای مکافات دیگر شاه جایزه حالا باز هم ورزشکارانی سابقه دار خیلی با استعداد سابقه داران رو ما چون عبدالصمد شمس‌اللهیف شما اون رو در نظر دارید. بله محمد داوود دادیناев سابق سرمربی منتخب گوشتنی ملی کشور را و سیمرود دولتов را کارگردان منظوری ما کردند. در میدان برای شاه جایزه دوم حالا والری اندویتسکی ورزشگر خیلت کبود داشته و زاهد حسینов ورزشگر خیلت سفید داشته از ازبکستان و اینجا رقابت را آغاز کردند. بله در سبقت این هر دو پهلوان داوری بالای گلیم یعنی خودی من داوری نمودم. باید هر دو پهلوان هم یک سبقت خیلی خوب نمایش دادند. اما از فکر میکنم از حساب کم تجربگی بود که پهلوان فدراسیون روسیه علاقه یک پهلو یعنی که افتی با پهلو افتید. با یک اصولی هرچند در گشتن ملی ما ممنوع باشه در مسابقه در گشتن کورشی به نوبت گرفته می شود. بسیار مبارزه جالب. بله بر این وزن این مسابقه به حد با سرعت رفته ایستاده است. هر دو پهلوان وزنشون از 100 کیلو زیاد می باشند اما سبقتشون بسیار با سرعت برگزار گشته ایستاده است. والری اندکی شبهه دارد اکنون. بله بعد هجوم های پای در پای زاهد تلاش ورزشگران اندکی بهتر شد. والری یک کوشش اندکی خوب رو هم منظور کرد. داور توجه میکند به رفتی سبقت. باز هم هر دو را دعوت میسازد که به مرکزی میدان آیند و با ابتکاری رهبریت وزارت کارهای داخلی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خاولنگ این چاره‌بینی راه اندازی گردید و امروز هم مربیان و در مجموع پهلوانان بسیار هم هنرنمایی خوب کردند. از فضای خوب و از این طبیعت زیبا بهره بر شدند. بسیار هم حرکت زاهد حالا بهتر بشود. چی میبینیم در مبارزه؟ در مبارزه والری اندویتسکی چی رو مشاهده کردن ممکن است؟ نمیدونم از سستی رو؟ بله از عقب نشینی رو؟ باشد پهلوان فدراسیون روسیه عقب نشینی کرده ایستاده است. اما پهلوان ازبکستانی حرکتاش هم زیاد است و حرکتاش هم تا با آخر انجام یابد. از جانب صاحب автомашина مکافات رو انتظار است. به هر حال هرچند پهلوانا تاجیک کم نباشند اصولهای تاجیکی را قاعده‌های گشتن ملی رعایت میکنند. اصولهای معمول از کمربند پایان داشتن که غیر قاعده است. بله باید رعایت کنند. اگر ما هم به سطح بین المللی گشتن ملی را براریم آنگاه این تدبیرها در همه مسابقه ها باز هم عملی می شوند. میدانداری خیلی هم خوب است از هر دو جانب و شفاف صورت گرفتن این مسابقه یک بار دیگر از آن ثابت می گردد که ما برای پهلوانان دیگر کشورها شاه جایزه مکافات هم اینجا پیشنهاد کردیم. این بار دیگر شفاف و عادلانه صورت گرفتن میدان سبقت های انفرادی ناحیه خاولنگ را افاده می کند. و همه مهمانان شاه جایزه که در سبقتشان گذاشته شد هم با محسن هم با ورزشکاران فدراسیون روسیه و هر یک مهمانی که حضور داشتن با آنها ما شاه جایزه گذاشتیم.
ба истиснои Станислав ки шикаст хӯрд. бале. акнун Валерий мехоҳад барости инҷо каме фосиларо нигоҳ дорад, чунки ҳаросаш бисёртар шуд. баъди ин лаҳзаҳое ки акнун се партофти Зоҳид Ҳусайнов ҳам барояш мушкилӣ эҷод кард ва довар боз ҳам ба маркази майдон руҷӯъ мекунад ва даъваташ ба хотири дар марказ сабқат кардани паҳлавонон аст. бале, акнун ин маротиба ҳам чӣ ишора мешавад? ба инҳо иҷоза дода шуд ки дар тамоми наки манотиқи ҳамин гилем гӯштин гиранд. партоф дар кадом минтақае бошад бале, ҳисобида мешавад, бале. чунки дар майдон як ҷуфт аст. партофти пешакӣ ин паҳлавон ба ӯ хотир ба инобат гирифта нашуд ки дар гилеми дигар буд, аммо мо ба инҳо иҷозат додем ки дар кадом ҷое ки набошад ба инобат гирифта мешавад. ҳоло рафти сабқат акнун дигаргунтар мешавад. фикр мекунам берун баромадан ҷои шубҳа нест. чӣ буд ин лаҳза? ин лаҳза ҳеч ҳолати сабқат аст. чизе ишора карде дар майдон, аммо дар студия ин гуфтаҳоро тақвият надодед. таваҷҷӯҳ мекунем ба муборизаи шоҳҷоизаи дуюм. зоҳид паҳлавони ӯзбекистонӣ на ин тарзи ҳолати усулҳои нишон дода, бардуруғ нишон додан усул мешавад. дар асл нест ҳаракати натиҷабахш. ин кӯшишҳои бардуруғ албатта боз акнун гуфтем ки муҷозот нест, вақт нест, сину сол нест, вазн нест. ин ҳамон паҳлавони федератсия аз ҳудуди гилем бисёртар фирор мекунад. бале, вақте ки аз ҳариф ҳарос дорӣ, бале, аз ҳамон лиҳоз мо ба онҳо иҷоза додем ки дар 4 гилем ҳуқуқи озмоӣ карданро доред. зоҳид андаке сустар гӯштин мегирад нисбат ба дақиқаҳои аввал. чаро? бале, ин аллакай сабқати 4 ё 5 зоҳид фикр мекунам монда шудагист. ва паҳлавони Россия Валерий Эндавидский ҳам як кӯшиши навбатии худро ҳам хеле хуб шурӯъ кард ва дигарбора ба маркази майдон инҷо ҳам таваҷҷӯҳи довар равона шудааст. довари кунҷӣ, довари ду самти майдон ва марказ барои муайян намудани ғолиби шоҳҷоизаи навбатӣ. мебинем ки боз ҳам дигарбора намояндаи Россия аз ин ҳолат раҳоӣ меёбад ва сардовари мусобиқот, кумитаи тадорукот инҷо ҳам ба хулосае омаданд ки барои ҳунарнамоӣ Шоҳида Қаландар ва Аҳлия Муъминова як шоҳҷоиза мукофоти олӣ таъсис диҳанд ва мутаассифона дар фарҷоми мусобиқот Аҳлияро пайдо карда натавонистанд, чунки дар давраи аввали сабқатҳо ҳунарнамоӣ карду аз макони баргузории мусобиқот берун шуд ва ба ин хотир шоҳида андари майдон гардид ва баъди ин албатта мо боз ҳам тақдири сабқати баъдии шоҳҷоизаро ба шумо боз ҳам муфассалтар мегӯем. вақт кашол меёбад. бале, зиёда аз 10 дақиқа аллакай озмоӣ намуданд. ҳар ду паҳлавонам аллакай хаста шуданд. чӣ коро сомон медиҳад зоҳид? бале, павояк яъне ки усули паси поӣ ҳарифи худро ҳалол ба гилем афтонд. ба дигар самт ҳаракатро оғоз карду, ба дигар самт кори асосиро хотима дод. бале, ба ин ҳолати такрор андаке таваҷҷӯҳ хоҳем кард баъди муаррифие ки Зоҳид Ҳусайнов дар
ба даст овардани шоҳҷоиза мукофоти олии дуюм сарфароз шуд. чӣ гуна ҳамин тариқ соҳиби шоҳҷоиза гардид. бисёр ҳам ҳаракат бибинед ки бисёр касбӣ комилан дигар самт бибинед дар як 2 сония ду амали натиҷабахш комбинатсие ки дуруст иҷро шуд. зоҳид ҳусайнов бо ҳамин тартиб барандаи медали барандаи шоҳҷоизаи олии мусобиқот шуд, дуюмин шоҳҷоиза. бале ва дар рафти мубориза ҳам мебинем ки боз ҳам талош хеле беҳтар буд. зоҳид ҳусайнов соҳиби медали соҳиби аз ҷониби сардовари мусобиқа шоҳҷоизаи дуюм ба зоҳид ҳусайнов тақдим кард. баъди хулосагирие ки зоҳид бояд бо паҳлавони номвари тоҷикистон хуршед маҷидов рақобат мекард, зоҳид аз ин нерӯсанҷиҳо даст кашид. бале аз сабаби лат бардоштани паҳлавони ӯзбекистон зоҳид ҳусайнов даст кашид, шоҳҷоиза ба хуршед маҷидов таҳия гардид. барои таваҷҷӯҳ ташаккур мегӯем. саломат бошед.